Papa, won't so ye there. Body adom na so no. Yo. Baby boy, ye. And when you mad ho. So now we a fine boy and no allow the a channel a jacket today to say and I show no. Over position bay. Oh yeah, winger. Me I mean my Elvis or say 4-4 or say 4-2-2 4-2-2 push formation. Obi I said we jira ha no obey oh I see o team grant when I'm tap mo what and change no. It's Ghana team no say o position why able position Jordan. Oh Jordan, are you? Wow. Okay, and you're Dutch Jordan. And Abano. Okay, Papa, and I'm going to come over dying. You're born see baby. Moko do fear BBC and Mati BB and I'm now as in Mincha when you are bedroom for. Namincha tear for near her for. And yeah, Bria Conwa and Misofori, a friend. Macatron said Obano and Obana Frey. Say Obeba ene or the Abufrano ebeba inti yensu yemra inti ye kono ye nu kra ye kanu ekutu tai ewo we drubu mfa kwanta police station kase bi no ho no ye kanu kutu tai mi nu change mi tai inti ye che ho kakra. Okay, I say be akoko na le 2 years dabi ayi omu ko change ties. Okay, man na mo driving mpacho passenger car ekwa akra. Okay, okay. For me and so ye sure. Enti ye jina ha ye twen ama oma a change ties na Misofori san frame me biem say first no frame say omo say omo ma na omo beba ukua next week na me ye say me so me ma me dam pema o china ye be yini fridge mu china. Okay. Enti efiada ani juada de minya kwan emum efi ebranda ekono de say omo ba minya kwan aba enti say omo fra Misofori ni omo nka ne sa. Okay. Iti mi kodu fie no ena Misofori san frɛ me biem sɛ girl lady man kasa frɛ sɛ ekwan bia so ene obeba na odi abofra no so beba enti yemra eni sa no pay ye ya ahobo a ye ka gu mu a ye de aba pa cho han yo abusua sɛ on sɛ ebre bia no ewo kwane a ye di edwuma ye pese niema mu da ho finche mu nti ana nura oba no kan se mi aba ho me say me na maso me fo so kra me na mkwaso enti me se ba ho aso ho a producer se woni ne yire da ho ma ebo be 12 mu ho ba bi wode ne yire ti to ne kokoso kakra te kr no afafo no wo se bra me se mo ses na me gina ho me ba eba no process no afra me bobo me ho me nam kwaso a me ba se ya me no ka say aba 137 Martha Martin ene ma me Mercy Abraham asi wa no maba from ho de aminim omunya mai na me pese ye ko stylish ho se on frɛ obai ni emisa ne se di nti no to ye mrade kese sa e dey na si ne kwan e dey na asie ye mu no so fi se ye nim de asie de nanso yankwa ne nche na abusuam ye meba mo ho nso na me ne mo beba ba ne mo ba ko mienu bi mu fi se no ada no ma me ne kasa no wo se mo buka bi agukunafo no so eno ye baako mo baji ni nsem sika bi ma mo ye mo se ye na ye ka eye mienu na afa mia so bi won nsem baako mienu bi a me pese me bisam na so stylish se bibi o no mo ese ye tia ma me ne matie fo nti se bibi ani wo so ne ye ko straight akwa homa no so ampacho fa meto so na me hunum nanim na me misa mata se e de na asi se de enu a wonum ka bi ko ana oteka mu ba na tai ne mienu ani mu de na betu ye hye ebi ya yewie ana bibi fufo bibia ana ba de je me ka wonum nya adwen 100% right empasa me canopy no correct se time na ye de wie program no nso nti guso wa na o ba Ohemaa no se wonu obi e hye appointment na bibi esia e kwa fa so ofre ye ada na wo mfre se ye ba o na problem say ni aba be hia exactly what you say okay nti na che excuse bia ni wo say bibi esi o do this
Sa. Omuntu me nkasa so. Eno de bi. Oh, what fan of passes see there? Oh, there. So banti. Stylish, me try ama yakọ. Papa, eba no say na oba ya bokọ adu bebrebe na pese nka mtifro no ana no. Na nka de owo kan wo ka wi a de owo no wabisa. Ama mate na fe ye hunu ba bia ye de yasem no. Eko, fi se ayi no won senkan na ye dey sika sen na mukọji fi oba no ho a enti woso mo abaji ni nsem sika chinchim ni nsa na mo we mo se ye na yeka mo sisi oba no sa ndada chiem so acho ye ne say ye be ye yi no na ye mpese anka ye beji kwani ni sika efi say akola ketwa na ekita ni nti ashase na kasa no office no ewu 15 August no ye shase se ye bona konku owu ye na bona konku ma say pacho that very day na am say man 5 million say on fa shase entuto bibi ne akwara ni di na asam go so no ye be so ahwe no okay nti ye ni koso din kita ho akopon say ye say efunu free itri buy no Kosia mpacho ran wo de funu free itri buy okay Kosia na airport okay me kofa ba be share ya ko mocho ansana last month ya ye na said the medical kan ne empese ye be ha no sikasem se onfa ne sika e ma share yi no mayenye enti achire na pani bi eyi ya sutre se woni kurani ye yi na wa ma wa amfa ne sika me shema na chese wayi na kwa afre yi no ho na se umbaru no wayi no mu okay nti ma in fact na ka be 1 week ni ayi no okay na ye to nsafre o ne busia na ye no mu hia ye ti ne mu hia na mu kire wo se de me ka mi ya na ye se ni santi ye ntumi ntwabo ma won se o mu ko fasika sei emra ma hia yi no me mum kakra bi a o mu sabe soso a o mu de ba hiem ama aye evidence say o mu de o mu sika e be hia yi no mu no o mu enfamra enti ye kan no mu sori etu agina enti o mu tu agina na o mu baaye no e na o mu ye say o mu de 100 million e beba okay e na yesu yesu mu na e da o masi enti ampa o mu de 100 million no e ma ye da no a okay ansa na o mu sori akọ e na che say ye de kan eye ni sika no a ye de ye yi na ye na adwada na ye nkonta no e na busia penity me nkutabuo na chi nyina na eka 250 million ene baaye nti ye de tu dwa no e na busia penny bi sa se ye ne den e na mata no ne o maame no ene o mabusia no ye se o mu tu agina aba okay nti o mu sori a o mu kotu agina baaye no e na o mu a eni obi na hye won if o mu anu se 250 million kana abeda ho no kuma ni no ene na busia befa Oma ne tu agina ba nyamo na mo de share wo ye de share wo ba anti ya manya ne se yese mata de enne ye twemu ni betene ye pe ono ware ye no ankasa no nya de o mbema na kasa ne so a ewa homa ne so ma menchi aso a na me mana kwa ba hello ma me wa ha o e ba to ma do so ma me ti say e ko ado ya o ba wada mata wodi eno no mpacho no ase lebra papa yo awade awoko ye mpacho awade na se na wo hobi woni wakuru na se tina mpacho woni sem kakra e ba ta ye wodi ne ti ya boss de li papa okay wada mo di enti eno da ye tina nkomo bi so wa ha ya minim se ye ne wan kasa de ye ne ba panyiri bi e friend no maame Abraham Mercy ana kasa ye ana wa oba eye mata nso je pene se wo baba ne ma empanyimfo ya sa kukre free kono ho aba wono mama ade na sie be ba ta mata le no di wo e to ba maame wono ne maame kono ho
The boy on the back door, no, the papa, no, yes, by the papa penny is the Nicola, the work of the and bought 20 billion. Indeed, I go my matters of the Diantum. And I have a number of my catch over among number two. A dear bar, like a catcher, not off from Lincolnshire. A dear man of Manina Banty, no bad. Na medianti na mata mumpesa ye ne beka sa mama won say enkomo ya yedi enye enkomo bia ehu na wanwa broso eya asem hwehwemu na yeyo de di kai mata ye ne ho ade amamre mu makọọtụ kuraje atum enti nya de abusuen wonu betini afa kana sichi kwa bi so agi ne nsem ade ye ne chefa free ne nsem nanso Ghana Mrano PNDC law 111 no ne subsections ni bi makwan se edu ajapade cha ye cha ma masua na se eja no afiri mu a abusua no wa akwanya se wonum ye hwehwemu hwe se wonum bi hye no ne bakai ena wo ho no ana e won ye adri ada na ye den sa e ba go na omo hwe bu se ne ba no nya ne ba na se di entia Minim sanya dania wa ya ba panyi de wonu mati wo kakra na mate na obodo ye no di so wie no mo pa japade no na se japade ni ti omo ye sa de na se edi entia pa cho mi de mama pa cho mi pese woti ase ne se japade no de ebusua ntimi nka se wonu mu hwim ne kura afri wo ba ye fe ne matansem dabi Mata wone chefa akire se aban mra wode ne nsa kwọcha ase e wo court awade mu no wo ne chefa ya yentimi nya wo hwe na mom wonu mu kire se date bia wonu nya ne kwate ase no wo bo abusuya amane se date ya me yire mata de hu akoda die ahwehwe maso enti nyakopọ bo na me ho ba me a me ye hwehwe mu fafia nto ata opanyini na ntimi anye se se opanyini ni ni ho Edu emaja pade cheso wonu paso wo muhunu se ni kai mu eye owura kiremate ba eni mata ba abaya no na pase bi da se na obunya ne ka kere se woni ho na ode na wo no ana jeni na ne class no mo anya sa duman na mo tu pe ye da ni pa na wuo na ye ne fi on be sa de no so ko sa bi bu se du se no ebi pa ne tiasi ana ho de na what we be no akata be say me no bai na ho do ba na me hu ho na oba bu se bu mu nyere tie bie ma na akata na ma di be muta anti nya se bu dia anti anya sa se mu na wo na ba wie no ana fi mo di se de sa de na ya ta pa de bi o mo ya sa na no so ko se mi bi ta obo Misa mema abusua enyiwa no wafa yina no ni ka cha de tie ni se owuo de obi anim da obewuo obi anim da ne busu ani bi ne hu nipa bi bewuo yare ayaresa wo ho enipa no ofi ode yare ni fi abroche ba na wo sa wo ne hu anto no ena sikasem bi nti na wo so san rashi ekọ abroche wo bi enti okodi abroche ho no ena ne hu anto no yare ni san efi na emu a owuo no ede bebe omu enti enye obi ena an sheda say ye be hwehwemu ansan na onipa na film isan say owo de obi anya ntimi detect say ne we bewu okire we bewu ntimi ye say ento ti de ba ye no na una ye mu man say owu na samo ameka che won ti pa jo wanti ana ajamba de ni ana so pa to afu so bu sa pa che so una ye so una ka che o say mu na ka che say ni ho ana ai wa wa ba o de le ti na ni pa ka che una ti ya bi ona ka che say say ni say na ko na mo ti le fi me o pa so wa ka say ni ode yare ni fi abroche ba no lete ka ho efi hospital na oda say yare na fa ni fa nyina enti ni ho ajojo enti nya me o pa so na ka say ni hu ni ho a ni photo na etia bi ya ni he me o pa so ka ye be ti nya ni tia ene na ba bo aye different bi a ni ka nya ni tia obi ye ti mi da so me ya de to ye proof say ni ba no kata no ha maye ewa ha doctor ka le maye ne bla no so lezo so no ha mama hade
Mama swa. Hello. Let's see what I'm saying. Yanya betia. Mama, you not see that customer say, no more see that tomato. No more see that money. We wanna know. Answer wanna see that Japan danki. Muna go see that we ko. E di say e twa mo say nya ba be hia ho. Enti munya wo tema e say nya bre. We wo yi no munya wo tema ye. Yeah, na de watch na magia to mo ba panyinti. Me de video ma pa. Na nanka mata na nanka me pasem ba kupa bi nanka na mabisa no nanka de mo kansie yi ye de asi wo. E de na di munya wo tema ye nya ba hawai. Ano se ya na mo kan ye ya ne ye nyina ya mo ya no ti ya mo ma ye mama. Bu do mo say fu ye ni fu wa. Me ya yi mata di ma me pa yi di papa pa ni da wa say e ti a tell am boy ya ba ha e di mo ma ya pressure mo ba so no to asam empro e fi o ha kwa ya kasam e di asa mo ba to ye o ma ya pressure ko ye nya be ya ye da ya so bi ma ya pressure e mo no ti mi mu ka ti ya kwa na mo papa no to ba bi awaye baby yo je utini ka ya ni nyina na ene meda wase wai ni ba ya ka je yo ma pressure die ya ba ni say e ba ni wa ha wono so ya ye ni die ne no nko na ne papa kire mate ya wo to enti pressure die asemba pressure ka ho eno wa ba ele ma ka no la ba ho o mate me da se Fato so right. Ade atoso. Ayi mpacho eyi na sem na omubo ye kwa di me ba me aba ho kra me aba wansa. Stylish mamenti mata no kasa we aha enya hifie enya ye wuro to kokon so ahifie no kasa wo kasa wa hunu kasa e be chi de bia. Anya bia fa ni die ma wiase mu mpanyimfo omu tie wo. Ye na wa no kasa ne ka bibi hu se bibi kira ye se dia mesramu dia bia mesu akra aka no me di tusu bi mesramu kuada ye beba eye simple asem we asem be dia na ibi ne kra me ayatro confidential wa ya ye wo papa tremati ne ba wo no ya wo ni dada kra ye ne bi wa wo tie awade ase dia nkoa e ma bi twi die ne no a me kom kwanso bi kwa na hwi ni mo so ayem hihie ne Minim sekusitire na azusu adaye I don't know. Ni na ya dey ebeku nipa. And your protesters say ekoko 20 ne munti ekọ friend say Parliament House. Say ye nyina ya bepre say enko banka wo ye no a ya ye yi wo no a bill na ye di ma ukunu no na nka die na bill ni shem. Ye eni kan beka wo and can man and can mudi suba free jab sounds with the sipom and then ma one back kaji kabayaku. And the Kuan and yes, we say no. I call Susan. Nadi and Baku, a tram walk from my memory, Abraham, a tram walk and run at Nasalis way, Salis bra. Brana wa be kira semu se de ko oni si ba fi se and can ya penny say be say campaign for yi ma wonu fi konongo asa betena ha. Ye won sem bebre egu wa ese se ye hwe ne ka nenso asem no bi wa edika ese se ye ka se one friend wa na do bra wono no edam wa bo mpa ye wie wo da e na friend no se bra me se me ba stylish way munyini free MC ahoma ne mra na mpese me wo be chechire ye mu ne yete ase etisi yetimi aye die na ni bi ama wonu wonya sei akoda nya sei 20 years 20 years ago wetimi aye die minti ka chote ano minti na ye nsaka ye no ya nti ano epese ye de ba ha ne ye beti ano ha akoda yin so na meti ano na de ewo mu no anti sa rene oh so wo modi ka information wo phone so dada wo sa phone so phone so there Pauli mami ni wo fa tin no mami dada enso bra ye ya ka say ye di tu nanim say ye pese ye be ye akora no di ani na no ma ne kwan o ma ye kwan say ye mfa no nko enti da bia ye beba ha bia odi achi ene ne ba ana na wo de wo 2 years na wo no na ka wo no ho no wo de wo twi protest say wo fa no mami ye di ani
na wotimi fan anti amoaku Samiji no dey first ati afọ mi so o dey kayi na me hade Nhyira fan okay o dey try Nhyira fan epacho ye me offer no body no for sample and ye fa odiadini no and ye fa ne ba no ntimi me nsam ye okay adiye na ne munti na ye ne abusuo ne nyina bekasa yesi mata ni brother panyi a asemi na ni sempa wono so aba homa no so me ma na kwa abai ejaboku Ohemaa apon to say amadu ya de dadi wo konongo de amadu bibi aboko ya da se eja yenya wo na ene ayetena nkomo yi so ene na ye hwe ni mu senka mata oje penny se ne wo beba na ya hwe ni mu ama mpanyifo ya ba bedru ha ene ene mata so akasa ya wo ma ya te ase se yentimi ma mo pressure bia nti yamfa case ne nto oya ye ya ebete ne nka wada manua na wo besi so ama ye ya na my pacho no kre ni ya no sabi ni papa e show feed me sisi ana ni papa pani eyirewu eti week no be yi no ya je say na me adwa man de o metan buka branda so no maka de ni ade ma me ba akopani no okay so kan ne ba ono se ma ni ku ada no pa de ye nyina ni mpanifo na de aba be hia de ya tuye mata no kwa sata no kwa de no ka se do mo ka no de o me yankoye ene ka se enya ni sa sabi do be jino ya de no sabi wa film eti se bibia so fa de se nyina ku ba fa so eti mi ma me pani no papa no to no di da mo achi be 3 to 4 no friend ma me se ni se na ma me ka en se se predansa oni ni kunu da na ofra ba sa yes ni akobe ka kire no enti on pa on fan kokot on baba ndi sabedu wa sabe enti ntwa no wo fom nyame adoma kwada nyame adom ne tikoma e ba bidu onum waka ne sa me ma me fanto abusua ni papa wo se nkuada no pa wonum ni wonum abusua beba na mo nso maba pacho musom pacho ya te so okay jo ani wa hawa won san ye bon jo me wo brema wo mo yo ma ye ready so okay jo bisum enti papa boku hello enti wadaro ma etu ye kuani anache se uji hutum se wonso waye bi wo kan wo bi ene ma yensa ekoya no we thank God say ene December bosumi no bonya bosumi ni de to sunum ene ne day adum so bi keke ene awade nyankopon wodi adum mi no nti se mojedi umofru sane na me ma happy holiday baby a wotimi nka bia no mesre adum ene nhyiram wo so se ehwehw ma me adraba for emergedi for school for na mo fie ni nyina no ye cheche mo na fei so mesrew afitafo carpenter for ka ho ba bia wotimi nka bia adum ni nhyiram so ehwehw ma me wate na fei asempa enso ehwehw ha ye nhyiram 104.5 FM jumadie na sijo se de wonim no ye obra waje ase ye kasa obra na waje so se eno ne de wankasa wayere wo ho Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube no Nhyira TV akwanya kesi a wo benya ne se obebo modern na wa share ediama adofo se wono meka ye ho na ye nyina ye ni dwumadie no emu modern trend so afabra holidays edition edonte mesra wada yene nyina na eko abomu ene me wasam kakra me de be mawo na woni medin no edin no ye ba ko pe Ohemaa Benewaa ne medin ofrem me Ohemaa bia meje wo so na mache wade meche wade we manfa ma o ze kwa de hia ba fufu bia me de be mawo kama pa me wasam kakra bi na fa bo wo kotokuo mu me pa chewo asam a me de mawo nyina ne se no matter the situation, go where you are valued. Nipa biano
baby a wo be kwa ye beje yo ye be bo age wo so ni asoso wo so ama wakwa aba ama wakonwa ama wotena so no ho na sese wo kro baby a yam frɛ wo maka kyerɛ wo be kwa kotom wo be kwa kwade na mu abonsa wo huru ne wonye ase ye kwa na ehia wo ho esi wo baby a adwumam wo ho awade mu wo ho relationship mu wo ho baby a adamfu mu mpo wo ho ye wadamfu bi ho won fa ho he se wo be si apete wo be ye den on fa ho na so adamfu bi so ji wutumpa wo do pa de wo ye bia ye le fe afei so na kuma wo ho saafo no twibe wo nom awade mu saa na tie obebe wo mfa ni kunu ho bebe bo mfa ni yere ho go where you are valued fi se maka kire wo afei be kwa na wiye enye bonsam na bekum nipa wo adwendwen bekum fa pressure bekum fa awreho bekum fa enti de beye na awreho no so beti woni bi owo bi wa wo ne wa usu yoga what I say bonya tade and one should be you are yourself it will be your own self and go where you are valued baby aye be baje wo so no ehonu ne hia enye baby obekwa ase ye be fa ne saa as you tolerate you it will go where you are valued not where you are tolerated eti baby awu bekwa ye beje o fel so no ehona ko ma wani nyi hu bi and the holiday pebibidi tena se na wo so di de be ma wakoma ato yem e ma hawo no e move awo so bebre ne awonya da no onko ne we na ye ne ya da ye ho no ye so ye behwe abom na yakoye nim we ne kakra me de ma en holiday no catchere obi say go where you are valued not where you are tolerated memo akwa bamra Adom TV wonim sa Adom TV de ye wadzo ye na holiday etita mu chuku na tena sejide de mame na ye bebo enkomo memfa kwanya we so na memo wonka ye se bronya ya ye guso ye wo mu ye hwe kwan se bronya be ye de na ye ne ye busue ne beje ye ne ye ma ne beje no na ye kai eye wona woni na ne agya na dwumadie emfie bebre ni ya fa ishobo do dwumadie so aboa mofra no bebre me ka kire o se ye to ebu ase pa ne ye hwa me ni mienu mu a waboa ye emfie bebre ni no afi we ye pese da so nkokora fa cheme ya pese da so nkokora enu ti ne ka kire o se wo sempo a wo taku wo sidi no kakra bi ekura wo bi a wo de ba no ye somo ne de aboa fa na chum sa wo do ayaye wo no momoa asante mantama ne mpota mu die wo bo nhira bo do so a eye dwumadie bi a abaji aman abaji mmofra no pi wonum suku hwem wonum tade hwem wonum adua ne die mu eya menu mienu an ye bekoso na fin so ye amana so wonum so enu ti nhira bo do pono no ye bie di ato ho mese kakra bi ekura obi afawfo no start process no mobile money number nam de be ma wo yi fatu so sesi amano mra 0550 06 8822 0550 06 8822 kitwa bi enso minia ba me ba tan binim se wo yam ye pa kai wo mai emafrei ena for fide wo de wa hwe nkwade ya ne omo fie wo de dakum pohwa duane a wo ne wo mamie no ana me nsakra wo fie wo no bedie na afemu ni nyina sa amafrei ya bo wo no manugu faako na bro nye bedru se ya ni awonu mu beko school wo mo be wie JHS wo mo be wie SHS ebi kwa wo university wo ma ese de wonu to adwumam ni nyina ya bo sika enti misremo ensa dansa yemu ene ye ka kire se fa merade wo se ni ohun mobro ni mobon wo de fa merade ketua bi ensa sanso na kese bi anso enso de wo benya no fa ho na me ba ye ni a ye nkura sika na nso ye kura ye nsam ade na no Paddy's Royal Hotel Foods bill akese mienu nkoda niema en wo de baye niema no ebi ba wonso de ne ye beje eyentoma eyenkoda ntade eye bayere eye mu eye anwa ebia wo de beba bia me pacho ye beje nafe wonso setimi aka Nhyira eti ekurawo na doso na de ontimi mfa ma freyen ye beba befa se wanso de beba wo de efri dwada kosi fiada don kunya bopa ye wa ha fabra na wonso ebeji Nhyira na emua se de maka kire wo no ene ye holiday nti nipa wo fie enu nti dia wodo a na wotwe me ma wo eye countdown
edin awodo e ba ye no na ebo bosu tew ebia na obi antene de fisi sidwa dem a sa pamphlet we me de beto ho na ya ye bibi fufuro na yakọ na wotwe fufum eti sidwa da na ba ye pamphlet a edin awodo e nya ye no me pacho enie na ebo kakra na ebia ne wanya kwanya antene de no watene de Mr. Owusu Daniel Mrs. Gift your phone Mr. Kwesi JB Paddy's Royal Hotel ebaye the receipt wa ha Samsung Ghana Tailors and Dressmaking Association KNUST zone wono enso ebaye Elizabeth Kunedu Michael Ampoma Monica Aban Marian Inkum Emmanuel Esuman Ruth Awineme Vida Takona Gift Safo Mary Darko Lucy Echa Joy Sapon Millicent Chumesi Xavier Sebeze Alberta Pabite Loveless Lai Susanna Ayensu Martin Otre Comfort Diodu Georgina Boateng Janet Constance Inti Bridget Osei Wusu Zeila Mohammed Richard Adupoku Akusue Minta Vivian Ajotete V Bernard Boateng Charles Kofi Harriet Kwate Mary Darko Charlotte Sheck Elizabeth Amano Juliana Kunadu Emergent Payment Abigail Arthur AC Ophelia Mprego Sadat Abubakar Hamza Victoria Donko Johnson Ajenim Boateng may call the next page Veronica Ofori Rosmond Bao Messi Abubakari Ali Patience Latte, Teresa Osei Beidu, Albert Yesop, Yaubano, Emilia Esibu, Caleb Niako, Amina Mohammed, Bismarck Amuzu, Four Eyes Enterprise, Theophilus Akpasa, Ernesto Usu Adai, Ventures Dakwa Theophilus, Albert Bonsu Osei, Godfred Menu, Aisha Abdul Razak, Augustina Osei Wusu, Janet Efriye, Isaac Berfi, Alpha Asuma, Benjamin Kofi Asante, Alex Bonya, Felicia Dabo, Jane Ejei Chum, Suebatu Abdul Aziz, Okay, we know ehia moto ba kwanza nkametimi abo na kwa holiday sano. Interoperability pool. Linda Akpatia, Enoch Apie Kubi, Edna Efuabuafo, Ishahaku Alasan, Buma Solomon, David Wawonyo, Matthew Jonte, James Abugiri, Dokeno Bogaro Yohani, Peter Menu, Wisdom Adokpo, remember the last chapter na yonko. Charles Adusipoku, Ruth Ano, Bismarck Kwaku Uswasante, Kojo Esiedu Okutu, Sandra Apia, Ajua Sewa, Nehemiah Percy, Alfred Abebi Okumi, Collins Nyantechi, Akwasi Ajeman, Rashida to Mohammed, Mabel Kwate, Deborah Kwame, Linda Jesse, Edison Mensa, Ebenezer Kwaku Esien, Ibrahim Seidu, Clement Obeng, Efua Bwatma, Nizon Efriye, Joyce Ade, Clement Aisa Apia, Mary Ofori Andam, Enoch Osu Satre, Philip Ajeman, One Wallet, Ibrahim Aishetu, Karicha Muhammad, Mary Darko, Ebenezer Saki, Sidela Bilson Sai, Big Pagana Limited, Rita Brago, and Afe Samuel Buahe Ochre. Mebacho, wake up of the whole week. Enti uti wudia nature sa wudi enu awe ye no aba bibisi gode mu a ya kode sa mebubo ya number no da screen ne so nti bomoden na wonso kakra emra na wonso be fa nhira no bi 0550 068822 sukufo nkoda no amofie ni nyina emofra nyina yi bi ma wonom yonko mofra eti 10 cedis 5 cedis ebia eba ye beje na fe yada mose aya holiday enti abedwafo na we say na we omo grasa omo adwuma because ma me ba ko frɛ sɛ we kwani wo kwa fom na say ne farmers day die abedwafo na kwa mu kwa fom enti omo omaba me ma omakwa ba na yenko mo no so big mama wona na so kwa fom no 90 why you fo kakra bi ne farmers day na kwa fom. Oh, so farmers day nka ko jam ko atwa picture keke. Sao na da beja award. Na da beja award. What I say? Okay. And a holiday yaba. Ebe yejuma. I was say ba. If say ejuma no. Ye ni holiday. David.
me ban na make say na holiday kura na dodo na atifi nokwasem mo betie stories no yeah because baby o esua de afim if say your program we eya adesua eya adekire eya no ma bebre ye ni holiday okay na branya ndi ebedi oh boss class 20th ko nyina no ye beji ahome 20th oh I no ka che praise the Lord hallelujah all right okay yo you want that say na ye chia afefo me baby ofie Florence also mama na kwa chia me Florence ma chia o ai baby a obi am ni say dey be ahwe program o ya bofra so dey be an ni di program na chi okay right anopay dey medija atiefo ni afefo nyina ne say wo mse ye ba ha ye bedi dwuma de na so dey medija wa no pay ni say wonim Kristo a kohwehwe no wate na onu ni ye bambofo ye komu nyina ye namu a ye ba ye fa hin ye sen ye didi ye benum ye from a ye home ye twia ka ni nyina enya wa ho odi onye onyansa na emum ye okese no adaroma onu kwafo nyame a wo hye ye ba o ma na empa ho no saa nyame na mpese okohwehwe no ewo soto ho ewo adwumanim ka ne ba biara hwehwe Kristo na fa ho bo no sanse onu ko a na betimi edi wasem okay evangelist the graft ade piao Ohemaa ba kompe wa oya fu picture ana oni afu ai oni afu no garden garden mo den no intus enchine adua ayi bibia wuri ada enchine ye dia oh ye dia na so say so roba ni mu na ebe so ni acheche ni tutu si de na utu na se a enchine no wase okay because we to be that side no man ye dia enchine yeah that is a professional garden yeah you got me one more by my divorce na hima yeah ye tie ni metia enche hene okay be yo mata no kwa otosumiensa okay enche hene metene so anu so yo sama kato se me meeting no ma kato so aba ko nyama se be ban o akonya no December yi me ko okay na dia ba ya bodua data ya ko sheda ya do betina konya so piao enche hene se me nchia me so o me kasa wa kasa no kwasa na ma dia tie ni okay you enche dia no ma chia headmaster we ne ma in kwa Masanta not abo say Masanta and yet but no oh you fucking rough okay you fucking town okay what is it yeah we entertain college oh na ye pani wo na ma dia tie ni say am a holiday na ye nyina ko holiday police for ko holiday soldier for ko holiday and robbers ko holiday na tutu for nyina ko holiday sa ho kire baba kro we abotre intervention ye nyina institutions bi wo ha ye ko holiday ebi ni ye obra ye ko holiday okay why are you crying na kara ho okay every am so atna se ye na fa gigidam na ene holiday no we friend we shoe me kan bu so tie ni nya sam ketwa o mele ameduma utwa na do letter bro ya kokromo edi kan eso na pepa Elizabeth Tulasi ofikote deduako na watwaye na asamo de baaye no se tie ni me ba cho yi wasum na me mana kwa ba misa ne se awie yi enante se ne se ne holiday obeye day ewo ha mame me mo ha mo akwa ba mama me eja na me peja me kambo ni nti kafra okay awie wo na nam jane do baaye Nhyira FM boni prayer ko sa me da ha no pa be bonu sie ya ye mati ase me so na nkora me mi gina me gate so anopa be say 6 o'clock and then ya sorry na fe ya ye mati me ne san nkora me mi ye bo me gate ankola me no mo te he mo te he ye bo me gate na me si we sorry ko hwe okay o ko hwe di prayer okoya omad ana mi friend say adena dada wokwa omla na dia asema oba o si na dan fofo mi na ba no na dan fa ba no na me si wo adamfo a oba wo no na anu ankasa wanya mfie sei or 12 years 12 years
ana are nkoda no mo ye ne namfo no so mo so won fie be say omo si omo 9 sa na mo ka kire no omo 9 years ana no pa 6 chokore no o ka kire o say ne namfo bi na abesra me oba ni se ba dem ho na me nyan sore na me friend say na ho na aba na o si na damfo ne ba no ho na me si wa damfo a oba wo ho no pa no si yi ma me trase na asem no na me sore me ba hwe o ma na we ka kire ni say mo free he o si o free aduako o si mo si kote he fa o si o mo free suro edi asema o si mi nana no aja ni book o school mu enti o mba be fa no na o ma ko fa book no o school mu enti why na ka asase mo mu no why na kan we na kan your shopping key okay one day na no ye de pa kama okay enti yes so na manager ni book o school enti madam so on friend me na on be fa book no na my sister book na ka school mu ho si na madam so friend bla ada na wan fa book na amble o si madam so be fa obobu na sa na o dia man nti o si em be fa na mla na on ko fa book na si ne so ti sadia mo twa me ba eni so mi bra dem a ma ko fa mata dia she no brazier no bibia na me si ande enko na enko fa book mi ndi o mo echi na enko fa book no o si o madam ko se madam na o si on friend mla na on bu no madam no ko na book no so nko na bia we fa watete no enti me kokra enye ye enti me ma ono one omo nko na si da bi me di omo echi na nyina ye nko o si ma o kokra wo hu omo wo hu madam no edi aso na mo di blame ya no pay asamba ni na me di omo echi jai omo di mi achi ni da dia kokro mo ho nyina omo nimu omo fie omo ahu omo fie afami anko ya kwahye da dua ku ba bi kro bi yi to kro bi mpa ana me si so omo afami anko a omo afami anko omo fie ho no ma omo si omo ami ni fie ni ma me ko adwuma na mo fie wa he mo ni mo fie na no asa admi chini saa na me si so mo afami anko a mama police car ba ha sisi am fra police na ba fam na be bia mo frɛ na ma hu ho na mo di ko hye fie bi mo gate bi efie dada bi obi aso ni na obo gate no ago nti ho na me so gate mi bie ya obi ani ho nipa bia ni fie ho na me say o si efie ni na si o fie ni o si frɛ o ma me ya o si na odem frɛ ne ble Fridays budi obie ni ho omo gina gate na no omo tiam floor omo na bia ma bia gate na ma nti we wure mu na o gina ho Fridays mi nti obi anta mama den na ma wo susu se fie obi ante ho obi ni ho la so mi hu ho nyina afo efie ho afo obi ni fie ho obi fie dada bi na omo di mi ko ho na mo fie wa he wo se ho na etie ho na wo tie na obi ni ho ya enti mi ni we bia omo di mi ko eni se mi ba kwa mba fa ka na mi di omo aba ha omo papa no omo mami no ba o se omo nim obi ni ho o si dabi na omo di papa no ba ma mi fa mi phone na phone so edu enti no ba na mi di aba ha omo papa no ba mi hu we bia omo free na mi ba we ka kire mi say na danfo atama mi bi wo juso na we ka kire so omla na ye pamo omo se apamo omo fie nti omla na omfa omo nko juso enti anka ma mfa omo anka no anka atike nse no pe na ayira abusia asam enkomo no ni srem mumbu ami mama me ba enkomo no to fa bomu nyina ne se ma me wona na ne ana wo ba na nie one ne na da edne ade be chi fia de na no pa no nsia enkwada no me beba mo ho mo wahunu wo mu o me bo purumago ago no wo se me na akohwe wo mo ye hwan ana akwada no ko bi epu no ko ye wo maada ana wona na friends ana no wacha sa no so enkwala no be friend me se meje me books wo sukuu mu asem we no me hunu na ni so hunu na so e de bedom suko meje me books wo sukuu mu ti yenkwa ne yenkofa
no na say na de akura nche ye ne me ne mu nyina abekọ ni akọ fa books no wonu machini kote kronim de bi akofo momfa mu TV into Adum TV woni mo bi oti de bi akọ onfa ni TV into Adum TV na wo mehwe bi bia yenti ma ye so mu ni se na kura san kwa holiday no se ya nsomu amwa mi na nkole se de okan se ne nana na kura fra obi se wo mefa nkoda ne nko no kan nkoda kura nko ma yira nko ma chia yira no ennei na 1 2 na nkoda yira na promote bata ni so won the picture ne nam se ya na mame nto bebu ansa na kire makasa mame nko nana ne ho afro say Florence kasa kese woni o mo na ko school mo ko school we kote de diakon eti woni mo mo maame na ye be no mo hu ba bia wo tie Friday bi ana me hu me nana awa hweko na mo so ko mo nana ho ana ka say me nana ntimi de me hu fa mo nko sa madam fu bi nso so no so din di just boatin ana odi o mo ko me fie ho no nti ekwan na ayi omu ni fie ho no sa wa kire omu ama omu akokora dadada nti ase kire de o kan mu fufuro me ne ye pon school ne o gina sen class 4 omu gina sen P4 omu so gina class 4 mu nyina mu o A ana mu o B enina yo B kote usi kote school ben mu na muko abai any school MA ana D ana dey kote MA kote de diakon MA primary school e wona mu nyina mu ko school mu gina class 4 say B 4B okay was it one day amopo school amo ba fie na ye dey na hwan hia hwan ya ba na me ye ni nipa 4 ana me hu me na nka say ata me hu me na nanti ada foforo nti ye ba school Monday ana ka kire me say adan a madam fu ba ko na kire mi fie a kire omo enti ende omo ba na omo dru ye fie ho no mbo kokoko enti mi dru na mka chem na na se na da obi bo kokoko mi ko hwe na ye omo na mi se adan ana omo si nti omo ma mi apamu omo efifie ho asama mo ka kire wo no na da na ka kire wo na na se omo se mo nko na mo ko fa book o mu school mu na mi nim se sa na oba be ka ono na kai madam fu no de say Madalino Odro senior Madalino Odro senior about time anopa 6 Madalino Odro senior was a present madam how are you? Where do you go to school? Before need manapobia junior. Where do you go to school? Magdalene Odro senior. Where do you go to school? Me ba fu kakra na holiday me here Mr. Wamani Nwanze. Where do you go to school? Hey. Are you ready dokono? Mumu wa ready dokono. Mumu wa ready dokono. Munyina. Na say na wedi. Ayi na go school. Kote de diako. Until where do you go to school na head and then the amount? Junior, where do you go to school? Kote de diako. Kote de diako where? MA primary. That question goes answer. Which class are you? B4. Huh? B4. BS4, basic 4. Okay. Mommy, Madeline, senior. Den na no past 6 and na holiday say na mo nko school me boa pacha te den na no past 6 mo sorry ya mo call madam fu na mo ko den pacha enda ye nyina ye ko school ana madam ka try say nti ye nyina ye mfa ye books and be hye cupboard ni ana Florence claim madam say pupu de nti o kwa aba na me hye Florence book ni de a hye cupboard na me hu na opaki bi na odi si one na Baku 4 eka o destina se na Florence ba me ka chense Florence ubuku ni bia kan ti me kana onti na madam Flan se wo de ubuku abehye cupboard ni so madam o kana onti na madam o se yeko ene nde yeko fie me ma me obe adwuma
obeju so okwa adwuma bi o de biscuit be gu on enkula bi tie fie on me ma me de ekini she ekunya bi e we fie o de ma me de say Florence ana wadam for no so de Florence o ma me din ane Florence no o papa de say Kofi Kofi de Kofi ko Kofi ko ana ma me so de Florence de India to aso. O se Florence there? Entry. Florence entry. Nti o ma me the biscuit ba no de mo safo akwohye he baby. Bibi sa say e den ne anopa 6. Mu free na ma me no papa we. Na me papa de oti baby. Ana me ma me de no okwa adwuma. Oye de adwuma. Ochla de. Na ne Friday aye holiday o ma me ochla de o school be mu. Okoye. Gazelle. Ha? Gazelle. Ewa he. Menim baby o. Eti time ben na o ma me free fie na time ben na munya kokoduro epie free fie koduru madam fu no nchen 6 o'clock. Magdalene, meet you. Ebo 7 no. Mama, on baba pun na bo say. 6. Nti bo 7 say, mu free mu fie on, mu free fie na mama ni fie, mama kwa adwuma mu hu no. E dey asem na o ka kire mu. O ka kire say, obisa ye say ye kwa he fa na me ka kire ne say, nti ye kwa ya danfo bi ho jani books so school ni ene na kwa akofa. Ana uma me hwe mu din ma mu kwa no pa 6. Magdalene. Ebi ana wo twa atro. Junior. Brawo ni. Me ye free phone. Esa nse me bag na bom me chi. Esua. Inti me notebook ni free phone ni exercise book ni free phone. Ene. Ene share ba ai bag. Book me nja ba akokra. Na share bag man sana me kla madam se me ko jonso. One say ade bi na. One say ade bi na ubuku me ba o de momo me pese me hwe ba dia. Omo ka asem ne ko. Na lenda buku da ho. Na ubuku da ho. Mas. One say one homework no. Homework. Who some say homework be English homework no. Awanya na ka asem ko yi ubuku no ne ba ko ka bodu ni ma. Na fa ye homework no. Michael she Emma you so she go so ana ko mass no na mass na ono so say English is say homework ni mo de he na wanya yi akwa yi o ma from mu fie piano pa wanya mass English me say mass book ni na for ni eche ni esa be mass madam say esa be na English na cha say English o mass o Magdalene me say Magdalene Junior brawo ni bra time ben ena mu pie free fie na mo be ye there wo mama fie me yani ka try say into Florence Johnny book school itie me yani ka try say Florence Johnny book e wo school na o ka think ye for na o ka me yani ka see amla Florence mu fie ho no ana Florence ye bo kun na Florence pie by no ka say ade na onana ebusa ni say alintina wache na eti na mo koye den ho na pese me hu me yani ka try me say kan try for instance we ja ni book school eti mu fie de mu kwan ya besin ba ni fie ade na mami na na say mo ko kire ba bia mo tie na mo ko kire ni ba bi fufu kwa na yeti ana nipa bia ni fie ni ma o se dan ni mu nyina afu o mu nyina kwa adwuma eti de bia say ya na motie wo ma me kwa adwuma ma me twamfo ni kire se de wo sitie mo ko ne ho te say lungu baby pa o mi kla me ko de dua ko me ko hoda se wo duru baby na ni party ho a wo behu enya den a wo bie to na behu ni party ho ni gate na ni penny ho edan ni yase ne ho saka o mu twa na yi se na ya ji ho gate da no obi ani ho edua bi nkwa na sifie ofio na afo bia ni ho nti chese ni party ho na se ni pa bia ni ho ana mi ka kire mo se so ma nkire mi a ana mo di ho kire mi ni so ma nkire mi amako mi di police ka ba fa o mo eni so mo ko kire mi ho no ko o si gate ni enti o gina ho go na si adai o si na mi ami so gate na bi
nipa ni ho nti gate ni bi e den na main gate na bi e main gate na bi e na nipa ni ho o so maame driver nipa ni ho Patron drive me so Ochirade and na holiday nti wo maame we okọ crowd so okwan Minim di okasi de bia ombekọ adwuma about time osi apam omo afrifie osi apam omo afrifie mo ankasa no nsema mo ka no mo no aye bebre o yekodi dokunu na ye ba ono ka chem se oboa o maami ampam na me boa o ka se o maami ampam we mfrifie wana mo anam de mo pe epie ye Florence ebla me tonto ye kwakodi dokunu no ye kwakodi dokunu na ye ba no Papa na catch him say senior. Enyo na wo sa me say inti ampa ebia ya na adwane anam ka si da bi me maame na apam yen. O ye den na opam wo frefie. Den na wo ye. Okwa me ba bia na odi biscuit bu ana titofia. Enkura bi si ofio me maame de kin ni sia na nkura na fa kin no makwa akobi. Inti me maame ba na se biscuit ni bu ana titofia. No dia share si aye na fa na obuyo no ka si aye ye nkula boni. Na maame bu no ka so ya akra boni awapam o. Magdalene. O maame bu e wo biscuit mu no ka so ya akra boni awapam o ana opam o. When you feel say 9 years. Anopa ya wonum ba ya maame di onum ba ya no. Na omo ye ntafo. Abusia bra Insha 104.5 live on Facebook, YouTube no. Insha TV. Can holiday can come here winim dada. Ya hade wonum ye bu omu kwase ye bu omu kom awade mu kanei. Hyehyehye bi wo fam ho manya asem ketwa. Nanso ye hwese de omu si ye ekom de ye. Ene si esa omu la ya. Ye kopa aduane mo omu di ya nsampo. Ene de onum ba. Na ne holiday bad time. Bra no mo kopa aduane e de ni pacho wo a wo de mum yemfa nto so e. Na me no me wansam bia me pese because so see akwa Magdalene actions are why na ye nsema bisa wo nyina nwura ngwa no aka kire me. Ene o moti ho no 3 musketeers. We say English homework na wanye we say why mass. We say eno married dokuno de ente say omodide awie omote a omuyi mo omo ho saa no me wadaje enem se mu maame no mu antimi u maame amma wo so maame de say maame Florence de entry me boa Florence entry a owo kote de duako a wo maye ntafo se ode omo ka ne ye no kura de a Magdalene de Odro senior. Magdalene Odro senior ni junior wonu mienu omuko school okote de duako MA primary omujina basic 4 anopa ne holiday wo mu ayira besi samre samu mami amaha na papa amaha amefamu a enya de ebetimi aja amamako ne eje de mu aposifo eti mu nchira ba bia mote baby amade mami ko e wana mote na na wahase na obisa e manfa na nko fie na amade no ko nwan ya ansa na amade ne ko. What is wrong with you? Then how mo bibi hamo ba chamatimi akasa ba chokasa na so mampia na nka mesi o omo nko na mko fa buku na kasa bia nka omo na mujusu baby na ajusu wana nka wo so de omo ko ma ho eno mame ajusu na nka de omo ko ma ho kasa kese kakra aha say omo maame bu omo ana o ka say ende me fo omo ko hono nti odi omo kojo so sanka mi ja omo no pese omo ko fa buku ne mla ko omo kojo so nyina abaira omo nyina say nyina abaira eni say omo achi manya bibia na me na Magdalene den na mamu pie frifie mu nkire me mu nya samenti ate o Aya de bia me maame ko adwuma na ye ne ye fa biscuit ene ne tofi sa na mani kuma da kuna me da mo ha bra mo mra mani mo trance sit upright sweetheart sit upright no so say o so maame ayede
Debia me mama asana de body toffee betu on toffee na secure body any bi ana me na ba won me upon school ba me mama sinti ayen ye fa toffee ni di ije ne ma mu pie free Magdalene anopay ene holiday enka mu fi nti ma me kwode maduane jamo nti kambe de modidi ode modidi sika jamo nti kambe de didi Mimpesa majidi ya muka na wadi o. Mimpesa majidi ya muka na wadi. Fisa di ya muka ni mijidi ya. Efi ya jisi ya demu koma social welfare. Na maame ba no bechile na se mu o. Nhyira FM. Ene ya holiday. Mibisa ose time ben na maame pie free. 7. Na 7 dia ya na 6 no mo ba ha. Mu pie na mo maame ofie. Mo pie na pa na maame ofie. Kaka sotinase. Kaka. Sotinase. Senior what me life would agro. Kaka mu pie na maame ofie. Na ofie. Mo ka se ne kire no. Na bo be say. So do pabwa. Na ye share maame ya hu ye ka che say ya ko ya na vudu on. Ye share ni say ya hu ni ba. Eti baby amomo tie no ne baby amadam fu tie no. Kwan no wana. Ewa. Mu area ho wan na munim na mbeti aboni din. Maybe ahoma na tum sisi a. Wan na munim na mbeti aboni din. Ah. Muni wo bia wo kwete de bia ko ho. Mu class teacher de say. Madam Bene. Odin ye say. Madam ne de say. Madam Bene. Madam Bene. Okay, teacher ni be biem na munim no, mu class madam no na de Madam Bene. Why biem na munim no? Madam Gift. Ono so stress subject be. Just na kwa so kwa holiday. Say na kwa ye da ka school fo ne be school mpora. Ena nke ye de wo moko. Mesraw ba bi adu ya ni bresem. Ade ami ye me di bre ye mane nya wani bre sa wo ye bata wo ye ja na wo ye na mane nya wani bre se woni mu nkoda yi wo ba bi ha wo mfre na ha wo mfre na mo wo kota de diako ana nso se woni mu nkoda yi woni wo no maame ana woni wo mu nipa bi amesrew number me di to dwai me ma 10 minutes na holiday nipa nyina wo fie ka kire obi so mfa ni TV ni to Adom TV ana se ba Facebook na behwe e bia na woni mu nkoda wo ba bi na ye hwe okay wo ya me tu ya se ko abasisi ase mo nti de dia ko mo tetek mo te he mo ti kote Mi ya bi mu no mo tetek eti ya mo ba tek wo mo ma mi number e say first ne number ye ref ne number mo de ma ye say yon papa number no so ya frɛ nipa no so kire say onimo wo no 03220 835 818283 mesrawo eye ni bresem se woni mo amfrɛ ye pese ehunu nkoda ye kira kwan behwe wonum bi na se wo kote de duako ana se school mu hono a ye kan woni mo wonum aboa na ye hunu de ekro 03220 835 818283 mesra wada medini die ma wo frɛ na kyerɛ wadwen bia de obete no na anya ode mesra wo bebre ntina mesre se obi aba homa no so a yenhwe ma menwe se yenye obi wo ho a okay 03220 835 818283 unim mamemfa yesi obi aba hello kafra so nkodai Magdalene Odro senior hello Ewurade na tanye enkama safu ya ho ademo Ademos mame wada nkodai unim wonum me hu mani mi mame nyame senka na kore ato mo ya familia okay unim wonum we
me as kwaside hona ma gini yam se o modia no mse o mo mfiri askwa o mo okote de duako we de o mo no bi se ma me pa yo mate Mr. Obra Facebook Insura 104.5 YouTube ni Insura TV adenti na me bisa o se won so a woni hono mu di agro woni o mu ko school woni mba bi o mu te ojo person baby ana no baby ana mo tondo kunu na mo se nti esen o sheda ma yesan hono etwe mu koy e ma ye ko tre dan bi o mu nti opani won so papa de say Kofiko ya mama nko ho manu so me ba hello mama would you baby afrefi if I tell you you ko tere de akoma mpo Ohemaa okay akwada hu ni mu onom ata obani me na no school acho woni omo mama ni omo papa omo mama ni na ni bi na mi leso omo papa de mi pa ushu susu se de ne ba ma wonu ma free fie wonu ma yakwa be ne be fa so ye be hu ba bi omuti ene de no stra obi ti ehuru omo butai to mu fie ba omo ni na no school na omo papa no waka yi plage o ko station me de application wana e master e wo ko de application enti mi so ba ya kamono kwara ni bi enda o bo omo papa no Hello, mommy. What trade the Diaku station? Aye. Okay, what name did he? Your friend Papa Kosuko, and Kwame and Tapo. Naka ubet me a boy actually if you property or mutiman can ever throw back door, Nanka Waboy. And maybe you can say me, I read them. Jo, Mate, you put the arm in your car, not number from her, so phone. Mate, yeah, that's a watch baby have a pan one. You better call Mammy Fafu from hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, enough for Woody, baby of Rafi. Your friend Big Jammer Supra. Come Casafri. I told Casafu Kuna Mokayan. Okay, what are my yeti? Wouldn't quite as a sack about minimum pa. Yo, until I found out him so one say. Oh, I'm what a year Pontemo baby. Opany, Copper and couldn't come up in a did and I was say, Mammy Fabu Fro. Hello, hello. Papa Kofiko, you dare not. Manki Kadia who can crass, or my flower was a won't cassa. Oh, irresponsible parent, Anna, won't cassa, and any affair of me benun colana rati or manu masemi. She said, come this year, Omo Yankoda, Aquadabian himself, Mamma Bonua Watino. It's been person one Babako Dubia, Nasa number of the Maya and Abesi so. Nasa wose won kasa dia ya de posifo beba baby awo ya wodi praga ne adwuma no ni abefa no wa kire de enti awoma waja wo no mo mayira no hello good afternoon ne dafo wodi baby afrefi me pacho me kasa fi ko se de adoro man koda woni mo onom me pacho ba girl mo ne ko school omo madam gifty ai madam and I'm a Gaza no omo ma make try me boy for school was Gaza and more Gaza it's met me their mama mo born ma mili bina na say ani o ma okay enti wo so woni ma me no ankasa ho omo madam no e de madam 50 me na le poro ma okay I get no mo na ko school with the gap. Thank you, Nyama. Minua mua nanka yepe. Oh, okay. Also, what Gaza for the number, the audio farmer producer. Now one friend my young share say, be a Benjamin and one number. I don't know, so Mammy tried your gazelle. Send a friend almost here. I show you, producer, and no Becca Sawai. That
stylish kofi ko se kwasi wanwani no foto so kwa 97 kwada we se nyese ebi amami ene wo fie ne be anopa no so kwa sori apie no mbeto akwada keto yi ene wo na mua na nipa bonfo a ye bronya bebe ya nipa hu ye wan no wo mukoto obi nsam na anu anu no na wutira ye hunu wo ma de wo baba ne ya fra aseme nkasa unkasa se ha ye kum nipa ade ya life no mo papa mo ne nete Ada mu papa twa to ye da ben. Ache, ba mu hu na mbe hu no. Ha? Mo ne kasa wo fun so. Minim ni pa ko minim ni edi eni a wo ye. Mo papa ro edi eni. Minim. Onim dia papa. Oye fafreni. Magdalene oduro de ele no papa e fafreni. So bit me to evangelist Kofiko wasi wankasa Kofiko Kofiko azeria Kofiko so be kasa fane to so mame na kasa so be kasa TNT Nhyira FM. Hello yeah, hello. Pacho mo de mo kiken sie ni mami. Evangelist kasa kakra. Nine man. Yeah na ewi ase no. Hello. Okay, meba. Hello. Pacho eda Kofiko ni, Kwasiko. Yeah, hello. Yeah, Winnie Magdalene Odro Senior and Junior. Pacho. Winnie Magdalene Odro Senior and Junior and Tafon kwa de Winnie Monum. Ekwabe na afa so ni momo. Na be ne edi ka fra won na so woni yankasa kwada no ayira bedi ha. Ede na asifie. Pacho bi bless you. Yeah. Pacho say. So this branch you never I want yeah. Say one ka sa wan fan Pacho. Oh hey. Baha. Okay. Ani ye kem. That's it. In freezer. Parental care. That's a good, let me use the word good parental care. Sure, they be a account. And now one year, I bet you, and I don't go. I had your boss, baby, and I don't go. Parental care and the holiday and matter you now will feel yani account or kwanu or two kwanani prumu or the Omadian years or West you and no justice once one to me shall ma jai would be persistent to become war ye name situation there now so the SCNT and kakaka so one person could there you rakwati baby and now some ko 20 per month for being someone. Kade be chine da news o front page na nka enwume no nsia kasebo enamu kwadam ye no bi emfie say wo be ba behwe na wo ba no wafrim say no kwese no pass at 6 o'clock and na holiday ba ta ja wo mantafo emi no na wo fie na ahwe wonum say wo mu mpie wo mu kwahifa wo mu kwahin ama evangelist o de kasa na meti abotre now there for corner mama mama nyima naima se ohwe enkola na omo dimina eni omo entadi shemni omo nipadua na omo ade ye na seven produce and so omo wanyansanfo vi anganya omo ye bia ni okay unse enkola na ho fe pa ye kansa bi fadi abia fen kansa man enkola na ho fe enkola we ankano no ba na ba na ni ko bi ya ba wo ni sika sa do da pu sa fo pa me pe bi ana ba pa ya ma me wate enkola no wo fe ma won ta fo wate o to ma se naima
the foundation ni awade basa no question yede ba ni o ma no papa mo to wa no mo jai Naima, oya, enkola no wahu. Efie nye. Asumdie ni fie. Enti wo enkola no actions na. O ma pick character before mo nkora brem. The one enkola no, o mo ni we mu fi kasa no na me ma shima say 7 years. 9 years. 9 years. Na we de wa, o si kasa no wo che mu no o si ya. Say 3 years be kan ho pe na nkola no abusuafo we mu ana omda sukura nkola we nkola no be say abrocha we nkanya ne se atie o ke de ko ho kan ya je o mu ga ho ta po da intem fa be chen ka sem oh dan se ne se Ghana ya no kura ma ya high pressure ya nan ka se ne edi ka kira kura we ya da ufrim no ka se baby a kura nan ka sa ko ni shi wo mda cha form compare enti naima asema me kan nyina ne se papa no ne maame no eni panse ye jankola ne mo musa okay eya me ya se na ye holiday anka ne ya se nka ye timi frɛ children's home for no mumra da bi ye for mu ko social welfare ye do mu ko children's home because omu ni eja ni de eni na so mu oja ni awo na akola holiday afa na busuafo nyina ehia fie papa ne maame nyina ehia fie nkola we enna eya ni je da de mo de kifie ankom ne omo awofo but maame atumi apie early in the morning papa apie early in the morning obi sa na asem bia asem obi sa ye me ya na se modidi no ye ja musika no eja maduane no biscuit for food ba akola nkantro o se me ma no biscuit ba me yedi otumi bro ya biscuit naima tabi maame ne de just for baby one ma ha ye nya nkola no ma o ya nkola we pa naima in fact na nyankopo obi sa na se me nyeye nanka se bi se nyankopo sa adan na ankola wo dokuru e konto ma omo adwan so omo bunu buya e kom de wo mo obi kura betimi adada na se no naima na watia na maami akonya ni hwe naima wa program so so wo afia naima me kai baby maami ti na kola 10 years onye me yes me boa ana we mu so wa say 9 exactly and 9 na 10 no can difference bi anya den enu otima sinti ya maame ne papa no so nyame dumbom no mo be kan nsa wo ha yan si kiro mbibi ni ani so mo nsem na sinti mi nya mo fo mo nkosa ha ya nkola we nkola naima nkola no ya me mbobo iko na ba time penyini me ma dada yen enya yen enti se nkola we and the 4 months banana social media 4 months no be a repuno chese nyame na evangelist nyame wotina se na onye nyame na ahwe obata bia no papa no na wutebu so no onye bata papa bata bia pa no and na kwasua ne pa no and na wutebu so na kan kola wen kan holiday wo sole ya na kaniti na yen susu ano ho ne ya mame mu kodwomu a mame okwa oye anopa no ye duane no de awie sika to ho nti ahwie be mo be no me nsare de na waba na minti story no ase Ohemaa enra me ko fie me de bia me pa no ne milo sachets na kwala no wote ba ko a no wode agum no wadi nti me de fie kura woni me bia ne os ne milo no ene na yise o de yen tra kakra na fefe say brother so ba awde manema okay say obedru nko ne hia o ba betu yese yense wo hanim se kakaka enra na ko ai baby kakra I'm sure obo mpaye na me ko fia na ju be 11:30 na me ne me sofo na mo ade asancho ko si me na yedru corner bi efie bi ani ma chese wo area na eho nyina yedin obi ada na nkura ntotofi wate se nkura yo mutitoi e mako 6 oma sakanko te se de ye ya baguro chese wo dwen ho a wo timi tia se wo sa wo se na nkura 6 ya bo chenku gina we o ma me ngwe their parents e de no mo ye fie be kura no fie wo nyina so atotopun enti na ju sa bra no edua bia so no mo gina osummu oh nam se baby me vicinity on 13 years 12 years e drugs o nya me masam no mo yo o mo ye drugs e ma ye keten problem is say wada ne ba ma fie enso wada ya baba ho de nya abotrema me ba na me ne ye ne de ye show no ye de bedi abata ho nkomo
ene no ano no ne bia tum na wo so akere wadwene syntax tanks na make am formal so onya bi si fie be ma ofie aye kama wo ba nyira fi se nsuo wo fie a wo pia kwanfa obenya biabu no de bia gbare ama bibia kwakama eno nti syntax tank no ya ye mene Ghana weda no ehye awie mu nsuo mu egina eye kama durable na fenso ya shanso de ne say ye na chechede eda so Ghana ha ye 400 agents aya to won mapete e Ghana ha ne importer mu ya wo frɛ ye number is a de wo pe bia no wo benya bi we ye nchen ye number is 0244 335 168 0244 335 168 online shop no so ye adwuma ye syntaxgh.com syntax tanks are now say a strong and a tough Alicia Deco and Trading Enterprise was say a bronya chedia promo near ma woton what it to say who why friends at WC ya disi fie ya wadwa ya de obi di atia wo sisu abonso wakonkon say ya wo te so ogede tu na ba de foforo de menka ya ton 550 say ya te so uba ya ma omiensa eno no ya de ma 500 Ghana cedis umpe we na pede ya wo classic ones na wo de onim sane board say ya tete ni nyina so 750 ya de aba wo je miensa ya be mouse ya de ma 700 na 850 de obi ho a na efe pa mo do ntini bronyanti ya te so se be yi miensa fa no 800 upe baby ya one time mamini kan fa number ne ma okran so ma kire we kira kwan ya number ne 0558 063 836 0558 063 836 o hwe kira kwan we dum abinchi hwa ya ne star oil na edin hwe ne mbo de na bra na wo so beje de se ya bronya bebe yi shrabo do ye gusu ya pai bronya de so ye beje de ya bronya de ye beje bronya de enunti Canada, USA, UK, Ireland, Italy, France, Belgium, Germany, Portugal, Spain, afa UAE for no nyina no. E tap send na abuhamu mudi one dance say e kama. Ka kire wo nyina one download ye ne say. On download the tap send app no. O download ya. The first transaction ne sika wo dey fast wo no. What the first one promo code really awonye ni Nhyira FM. Eno no ye be ma no bonus bi ye be ma no $10 and answer £5. E che say no wo dia ye dey show free of charge. Shano so ma me say ye any transfer fee dia e secure is fast. E sign ye reliable do to so ye tap sentiment kan say you should be na papa no eno ne ye de no flower tissues and a holiday. Oh flower tissues and na che say dia de that the lumba to na flower se men kan say ekwa we so no ye de onna ye friend say ye legend no wo akoda de na nso ne tachere man nyomo a wato akere ye no egusu a etu ye fo pa lumba nyom ne bi ne de wo he menim so wo tu bi wo ti tro bi da me lumba nyom no ebi ne de wo he ebi ne de wo he big mama ene man ba ko e lumba nyom no eno de playboy na de mama eno ma playboy yeah I'm a playboy okay Sama nyiwaya Eni na mimi ayo Sama modia Na mi abani ayafo Sama nyiwaya Eni na mimi ayo Boni ayafo ni mi Na ne sama modia Terize Teriza bebrese Terize There is a mama. Aha. Omre. Aha. And so the flower tissues ya de on na your legend your Charles Kwajofosu shop bi a bia no per flower tissues ne bi na eja won so e fa kwan we so na say Lumba fan clubs ne nyina no me the number we ma munko tum wo esi wa tissue na kwati me bob nyom mo ajaze 0242 748 469 0242 748 469 Marco Surgicals wase memo asonte se wo yo ba na besi sa brain wunyan kan hweye pretty lady sanitary pad wunyu su bi na fe pretty lady panty line wunyan su bi oba mesra wudi wa hifie na bro sie wa kama in the time of the month na je we bi makacho so wuti anu na hu brown no a enu any mother wet herb na herb enu ne ade e bebo ho ban no wudi sie one infection there you are infection free
ataban no tre eye kama flow no matter how heavy it is e be je ne kama pa da bi ati we ba ko fa siesie wo school fo nkoda ne nyina sai check fo ne yesu na legal wise fo no so ye dia enie so any wo market outdoor diaper no so ya to ne din wo ba tampa eye kama pa Mr. Way na kase ne nketwa e wo dwa so ba bia wo fa bia ya wo bed mat ho wo di kan de no sempa no so ansa na de diaper no abo ma me anasa wo de abo papa outdoor pants so ne we so na kase ene ne nketwa e wo dwa so Mr. Wada hye no so ma me say ye ne ma no door so ye wo market cotton wo market baby diapers market baby pull-ups door so bebre fu on cry for when you show mo kan she dragging kuma se bra me come traffic light your number e didi adwuma no 0553 291477 obetumi so afre 0242 770304 na wajo die bro nya be lelele de bobo dia na mpacho orange December ya Bomba stores se men kan kire wo se wa maybe am pacho wo ye wo ho package no eso me pacho akwakuma se takra day nothing December 24th na ye kro na ye December 28th ya san ba ye be use comfortable buses ye bed da hotels such as a very luxurious me se wo ba fa bepe fane kan ho fane bra se wo jane wo akire wo be ba nansi akire hine wo de kode de ntimpacho bomodi ya na fa ho be hye eye dwumadie yi emu Yansa ye jumadi ye de hunsem pi ego online oba bombastores.com www.bombastores.com obenyansem no bebre e wo honom fa ye number na ye ne won twetwe nkomode na ye 0531 090068 0531 090068 WhatsApp ne 0531 085235 na ene ye entwetwe nkomo Bombastores ye okuma se ye wo eye Eco Road where you join Ben Victory Baptist and sorry dying one. Sanso na Flora Kids diaper about time they say man as wonum da utimi dada di kukum Abraham kukum na dem one fabia moba obede nyenye be house de tie ne odi bo ba no ahom ne to ho be ya resi kosi no hwe no dumienu fa bo na yume no nsia wo ba ta hwe be M8 no awie akoda dada di nche kama e be bo abofra na to ho ba nso fi nappy rushes ni nyina ho supermarket and store bia room bia obenya bia to open do what you do no afre Delta paper mail I was 0243 033 033 na eja onso waje wodie kama pa na yekoye nim abso yenkonkoma toso mienu so o kai wo ba bia wo ba ha na sem nyina ne se ne kunu abusuafo se ne kunu wo a wawo no wonne onimu bi odi kan ba first day aso ye Church of Christ ni nanso okochia obi Deeper life no koshia obi nani pakache say hey mami so murias me bia tani no bewu no say hey mi bewu wose an ubewu wose ne me den me nyankwa wuru aje nkwa me nya den wose koto yinsu sachet me no bra akwa GB no wose hwe okunu kwade ukwaji sikedo okofia ho ko pai ufio na de besi abepa nso ya fe be ma ti wa anaju hi ewie hi wadi hi sa ewu ani afre abusuafo yi bi sa wonum se mo na mabo eja lete mo se di me bo wakai mo na mabo ba ekwa adu se wa ko si yen cancer na mom de atie ni da ye tena so edi asam no wa ha enne ne ye hye ye se asem etwa to amede ma abusua ne se mesra mo abai ye ntimi hwe no din sa ye momodin a na enkwada na wo mo ne ntam no nti munkopa bibi kakra mra na yemfa ma no na dance yemram abusua no aba oba no hia oni ha adai mame ma abusua no akwa bai papa na what to say bibi aye boko mo di mo bo so asa mo ya win me be say mo ya asa mo ya chime love eh wona nam den to bai acha biere boko am say last week Friday bahano kan sem kan ibi nam say nefi empesika akramra na enfama nkwala no okay ngane tene bai bon bi wow oba no matene nka mo ne no akasa okay yen kasa say onum go no yen kasa dada am say enu aba no no tan ne kasa okay yede ba sa ni ama ase no bu afu yo hwihwim okay all right eti
stylish for ba no to so ma me na me we mimi sa no visa na no wo ba chimi awie ni na mo ti ase o ka ma fa ya asemo ene so di sika na ba we ana ya to da mo ma ye adwumakunu na se ya bra ma ye nsa asifom mo be ka wasam de ni ha ya ni hama ni akabia ma ebedu sansam no edi ka enese de metin inframa ba bi kran obi kran so ki kan se bi totobo obi ba park no so na ede ya ni pakro no obeba se eni ma dwuma de a obeba betwe wa se wo na a kire ya dwuma ha aba no kran no de se zinabu de embo bi zinabu na bibi kan o zinabu wati ana bibi abubakar na mo yen kamofo acha okay na me ka se no no ofure nyame na me bra nyina fure nyame so ko pe no o so wa jankri mu no ko aso no twen bra no so ko aso de ti now bra no so e kramu ni wow enti now bra no say nanka me hu de me ya acho scanner nem de bai so because en ko pe akran fam dana ti kakran ka o so chudi adansi enti pa cho me the 1000 de bai because on say Christmas e drowi be to ton kwala no niama e na kuku no so fe na eguso a yeti mama na afi on beje award no wo ka ho wai acho mate Emmanuel Azure ene di kan oya be ma bi obuade ye ka na sem otie ye wa nyere ne nwensen Emmanuel Azure pacho me body na mabo mo nsema man why dey pa ye tana na sem no so no priority a go no to pray it's can be 2 weeks bia no dey ba ba so your friend kwa no dey atum why dey mo nsema man me so your be man ko ade a na se wudi ni die mo bra e be mo glass cap Dr. You and the bi ne do dey agu ho as I say, but you betcha dear, you betcha mema dear, a day chat to a better remedy, you betcha memena dear. And now, Papa, who's doing it as a from Yusuf Adam. Yusuf Adams. Okay, the Bema Kai is in Nabu. Papa, Scawaha, mammy, so na dancing tea, na me name a chief winning any more dancing, say, what you know, my yen, sir. Pacho. Minimum edi dwuma ne ntimi srew e Ghana sika obi ready o beka say pounds we 200 cedis aya bako mienu miensa enai enum piao moya de zinabu sika we nya de best send o mobile money da na no ba asman ka bia ma ho tuba betna ha na wa beju sika na eja odi akọ ade akodi nkoda no ebronya se de mo aye na sasie minim se mo asem ka nyeden na da na mo ka se mo ne wo ba no be ma na bo na ma na sifie pacho we see how many rooms ante that's 3 bedrooms ana be ma no so asibi onu prot na make say unya e kukunu ye no o mai na rafu bisika say kukunu sa yate ye betwe wukuada no na wukuada no mo ba ye nyina yatena so na emom kakra me pese me nkyire mu amede ma ama mu nyina amoye mpanyimfo mate ase ne se DNA no wonu mabai ya kura beboa ya me yetimi akabi me yoba yentimi hwese abusuan wonu munzisi mata wo kwa bia so wa bra wo ye enti ejapade asem kura de eye out ewo ba no afa me chefa bia no wonu muntimi deny access se wonya emom abafra mafra mi enu chefa no ne yepese ye hwese eno de ekwato makwan se de wawo no ni ho abusua no timi ginam na woni abi gira ho ne ye hwehwemu no sampa ni moja ankasami na fe wonu mato aso abo wonu mbra daachi asem ne asumdwenti moma yanka ne enyenfi ho na mo nkwato amabra so ne nso yenye adwuma why we be no ba do mbeka ye no enso mbeka nyina no yenu mu chafo de yan hu sansu mba kokura wo mu amfa buchani bi amfa we an tunani ba do ma beka enso be komo wia esa no be share offer no body njo boy amane na esi ntwe sika no se yampa en tantam no ye ka wanka achiri ansa na ba beka na se opese wo fa koti kwa bisu adansi ni hwan so adansi ni bi ani ho eni te esi ntwe sika no ye sika na ke atua
You say as sleep no person see because was see ache. You say was some person see as akwan so. Okay, anyway, yenhwe say na we na ba no. Ye be yes han hwehwe no. Ti yentwe se obeba. Na edo obeba ndem ama anya we ni sika na obeba beje. Na adansi abema beja phone pacho ni 1000 Ghana cedis. Arefo eni Zinabu se yanka bi ama no. Yetimi age ne ma ebronya sika ede ama no. Okura de bronya mpa bronya de beton tade kra mom. Beton tade ne mpa bo nyina mom. Oh, me bra muto nkola dokona nkra nko di ye be ko ho ase. Na ko di bi no na ede akọ ya. Abusia mama mo waso nti se na holiday no nti udu not all e wo Kumasi a ye dame competition. What you say? Dame competition we nya dey attend ye wom no. You mia pa na we mia pa. You obedi kan no achede why you butu etie bia ye betwa ni akọ ni akọhwe de ekoso iwi ya nso ekọ ni mekambu emu de na na eya adom eya dame en achese ekoso ho but you by Adom TV nti mesere wada ye beko na eya kwatwa mfodi ni ho ama wo so wahu de ekoso ho no evangelist Zenabu nano Nhyira Nhyira ho me nipa all the time bia me hwe asema na ma picture asema na ma fa me fa bia na ma ba mu na ma hwe de wo ade na sebe ema sebe me ya ya kwase afo sa ema bi ma sisi no ema ya ya kwase afo asa wo ye be ma na akwa ware ya so kwase pani die ye hu bi da ai ma ti ayoro wo se ma papa yi kayo ukuru media say omo kan so omo ankanya ho kwa na mehwe ukuru de 30 million o be da ne baka abba naima ni tata se mi se sebe dem a wo yakwase oba be pin okay ma be ma bi anya kwase ene de omo wo fie nti ka kire o mi se ma be ma bi anya kwase a okay wari ya danfo emutimite bi ono on enya wo bi tua ho kwa wari eyaw ma no ho no ma no problem en kwa wari na mi ni so wari mi sanche mo wadimi I know papa nya issue because of marriage oba binti oba be ha Abraham papa no ma no ni anu ene obusunfo tete no oba no way if you years bi obedu abrabom tutu obusun he papa no otena ase no o forgetting na busun o ni wood achi afi wo de na busun na yere anase ne busun abusun nyame de abusun si ho se ba ma se be mpradua wabusia enu nyame se ba ma kwa ware a ase chop money if you dan high school fees toilet ka bola ka enchene ka intosika mobile phone utiri watade spray and the ni na ba ma so oh ada ya bre o brazia ya bre o draws ya toto pants sorry me can facha me why nine ma say why I didn't think na sabe Ghana for my pese remember Ghana for me my stranded we are fed up we be CBNC Zinabu Zinabu bende said that what you don't touch so any pabonini because oba won nete o sit down ni kunu nim why witch why onya witch ko ya witches oh yeah they witches oba witches witches ya dia oba no kunu dam paso sole what you make from sit down abreto kunu witches ya dia what you just say oya by for him ay by for him bama bia mana ni na ho men pacha yon say akoti mi duku so obi obonsa wa yi ase na ma he mama mo money na ho se mama wu because of sa emma if you put the nyina ya fake kakra e be ma dokro wa se ne de dokro ahoro ne makubai e be ma ba kwa ma dia jurabo yo kwe we witches me say we witches and then we feel me program no ma enseme ba aya kwa yese aware favor manko a sana sisa ayo aha de enya ne sa oba sana emma na ba ha ni nyina no omadwen no wo di for e de for de be ma but
asa bɛrima no deɛ yɛ awo no sɛ sɛ hwɛ wotie berɛ yɛ asɛm yɛ ne nua no wɔdi wɔbaa d'akyi ɛbɛsom nyame but wogu nyame anim ase wogu nyame anim ase wofiri nkramu ma bɛsi akɔtifa life akɔgye yi sumi na ɔbɛpae ma akura ma yɛni yɛni so kakra ne ɛsi yɛnyɛ ɔsɛ gay wɔte sɛ soro abɔfo yoo asɛm wo deɛ kane wɔyɛ ne ho te sɛ monyo asɛm a wode to abusua no so no yɛfiri abusua no sɛ yɛkɔ yɛnka saa enti wopɛ sɛ woyɛ ma wɔsɛm yɛ dɛ hwɛ wo sɛ abusua yi nyɛ sɛ berɛ a yɛtia na meka woma sɛm ka nyɛ de ɛnkɔ nkɔpɛ 1000 series ma si asɛm a wɔka sɛ wobɛsɛ ato ataleɛ ne ɛyɛ ma na kyɛ sɛ wo na woyɛ nipa bɔne woha adwen and there's more to it. It's either say akwankyerɛ koro no ɔyɛ no maybe something is just hunting her and I open quite be awareness one when you and one more empire akɔtɔ ɔba bɛyifo bi nsɛm a o dem enti me back ware me bɔ ho empire pa ma yɛ card a yesu metwam ma yɛ bi da ma yɛ card aka na otu mi metwam okay because my way me ba no onye 15 years kura na owu and Malcolm man nyɛ sɛ bi yɛ ɔba ntina sɛ wɔnyɛ wɔ ba nya me suro woni ma wɔ suro nya me a kyɛ sɛ wɔde na kɔba ne ne ma eti wo di nkɔba ɔmo papa ba de ato ne di ni akaya no ato meba mame nkɔ ɛyɛ Magdalene ɛyɛ junior ne wɔnom senior yɛnya ne mame Priscilla ɛwɔ ahoma no so hello mame mema wa ha pom to say wadaruma Magdalene odro senior ne junior wɔma ne wɔnom Next year, no holiday, bad time. What do you make home on my day? The pastor will be able to Janae, mamma, I'm into one caye. Now I'm into one cry. The pastor, the pastor may home at our house. Look at my son, promotion man e kwa hata ta me ba no mu me ba me se me ama pro monye na me se me we sai o ku wo me de ma no madam to ni o mo mo me ba se free da de na me se so Nhyira ko senior ma hata na ba na mo ni ho sasai me ba so na me school pass outside thing. Me and I never be me you and na wan kwa adwuma yes nkwada no aka no ha se wo kira de wo gazelle me na wo kwa adwuma wan kwa adwuma me ba so de fokai na bra why me ba so mas nkwada na say o ma yankra bone if the mamine can in credit because 9 years muko school be fie muni mu fie there's more to what as some way and yes some I see didi ago because of situation now musuo wo de so mo ba ye no mu nyina betrase na ye hu say dey okay me ba aso ba o me na holiday o na me person mu say about 2:30 meboa into ma free fear 6 o'clock 2:30 why are there o de oba and na ye ba phone for say ye boss say ye be phone for nti abusia ye ntwa ye ho and na holiday tino ye kono kakra ye ntwa ye ho na ye nyen krato kakra ye koba dia ka ni nyina ye de be so happy holiday ye twa ye ho ba sisia oh yeah come on Nhyira 104.5 so physical money and put me do rap to from me send jam in a minute in Sabakandria and then one half friend. Yeah, Ebusianfo, we didn't did an akuma patchlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's how for also for baby. Now you basa. Our rating so yeah. Our A1.
nti obiara no do tap send na ɔsɛ sika for tap. Yɛbɔ hu de wɔkyerɛ amansan yɛbɔ hu de wɔkyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fiwa tap send in this street. The tap de no ana ɛkɔ. Tap de ɛnoa na yɛ nyinaa ɛyi. Piao. Medi di prosper. Me my papa ewu. Na medi ayedin. Inti misle Ghana for nyina. Mo fa Nhyira so. Na mo mboae. Na me mbenyi ne panyimpa. Na nya me be hyiam. Brunya said rubiemo. Ye mo frey. Ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sika dia. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na na mu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Number wo beti me dia fa so no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Ebeti me so de wo de no afa Western Union ananso se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mo frey wonu mu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na wo be frey yesi 032208357 wo frey ne a baby awo bia ye be ba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumo. Reverend Oscar Christian Amua, Anglican Bishop wa Mhwe Kumasi Diocese so. Nhyira abodo afiso so ebrana so. Omo achiro mo yekeke no. Ibi hia sika, bi hia aduane, bi hia ntare, hia ntomani ade. Na yebesere se wo betu anamo, ne obetime nya bia no. Afa Nhyira abodo program so no. Fa so na koboa. Yesi estenie. Eye Nhyira abodo abusia Bible say de ohumo broni mobo no o de fam awurade yibima fabra ne beboa wonfa bi maya peace ekoto sero se fa de bra na awurade ma Nhyira no aye bebi obi down kitwa bi nsa eye 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye Clement eyisa apia brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumo. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. This festive season, turn up the excitement with Orange December in Takrade, Kanketi Bonva stores in partnership with the Multimedia Group and Jaguar Creative Studios. Thinking of the best ultimate stress-free fun-filled Christmas shouldn't be a worry at all, because Bonva stores have got you covered. From transportation, guided tours, accommodation, food, pure entertainment, and so much more in our Orange December experience. The date is from Wednesday, December 24th to Sunday, December 28th, 2025. It's time to pack up to savor the beautiful Takrade bliss and unforgettable carnival. The Orange December package includes a round trip from Kumasi, Accra to Takrade in safe, comfortable buses, 3-night luxurious accommodation, carnival access fees and guided group participation, full day of fun activities at Busia Beach, Orange December welcome kit, and so much more. This amazing package is available for corporate institutions, individuals, clubs, couples, families, and so you don't need to miss out. For our friends in the diaspora
Nhyira would love an extended Orange December experience, a special 7 to 14 days package with loaded benefits across Ghana awaits you. Visit bonvastores.com or the official Orange December booking site, orangedec.bonvastores.com. Reserve your slot today by calling 053-109-0068 or WhatsApp us on 053-108-5235. Locate Bonva Stores behind the Odotobru Rob Bank near the Victory Baptist Church, Ejija Tech Junction. Follow Bonva Stores on all social media platforms. Orange December, your best Christmas experience. Bonva Stores, the joy of tourism. Medi di prosper. My mama papa out. Na medi ayedin. Inti misle Ghana for nyina. Mofa Nhyira so. Na momboae. Na membenyi nya panyimpa. Na nyame behyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey. Ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na na mu nti. Ye kura wo bi aketo bi ensua. Number wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi eno afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mo frey wonu mu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 wo frey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumo. And I say, why you fantastic? No, pure. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sankasa. Nana, no, near. So, Losing Lotte, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to I say for. Semi boom round them see dear someone. Me matentia. Losing Lotte, Mister. Losing the layman capsule. What your bem? More than a Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A man made if you do what they cronkwan and a law care mixture. So a pay for a ma woman for anyone I want if you do what train son can. FDA Ashisha sa a jedian kratoimu adjatumu se eye. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame master Amwa, Naso Amwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yen Hana is speaker, everybody was a speaker. Inside learning, kama. Okabi Rohani speaker, kama pa, Yenjuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me form home. We are man who large salary of market. One another year Jumano. Yamiad Hodi na you one tabo and a dear Jumano. Yamiaduma. We are seeing near Messano. That one ebe we are seeing now. No see young machine be a friend moving. Ye be subahant. Yamiad be a trashim a weapon to ya. Ah, yeah. A man how the cast Mahmako 100 grabber. When your baby this,
ɛyɛ adwuma kama paa wɔ ha no me wie school no na menya school anka mɛkɔ basa atam na efie emu ɔden ti na me nam adom so ma me wɔ fa kopi amona no ana ɔmo de mbɛto adwuma mu am besu adwuma no besu adwuma no so wie no wanyɛ maboro ɔbɛto afidie ma mbibie shop no yɛde ɛde ma me ti adwuma na mekura mu a wasaf market ne nyame adom a adwuma ba bɛyɛ adwuma no kakakase me start adwuma no deɛ me pɔn me ho no me pɔn mo master on mo 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bisme nya baabi a ɔkɔbɔ mpae ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me yɛ adwuma no 24 years ni asa nyame adom a ti me sabe bie company we kesese ti nye se ahase no ana ti me kɔ yesi machine a edi twa fela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yensan ko an ne twa fela no ba na de nyame adom ye machine edi twa fela ye machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound de car nti bibia dry no ti ma aja ko she wo vini mo aye challenges you woman say on say adie bia obeha se bia no mfa ne easy the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadum asa na nipa maako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bruche kwa kokotena okoye adwuma no na committee mi beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie no obi ekwa ma me a ene metima nya machine a ne yakasa me ho se metimi de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe no akasa no ye machine se use no kwamia no the whole machine bi ene wetu ye machine we ye quality machine a je se wo de ka wuram na wusubia bia ye kama be yo ka be pie no be ka se e di flabo che na ere why I want say adwuma bia won ne nso ho customers ni do oba o se media mi penisi ya chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ni mu other ones na aka ne de meka to se ne de minti menye enti ne ma me waja me fa ne se omo na na e waja na ne ma me na de mic ne bo umba so be kita na ne maame ahaida okote a ochira de wo school nti na omo ano maba ija omo mfa se omo wa ha na ba ha ko nti ija no ne meba o abusua on se ye ka dame no a ekoso ewo eye nut hole no o hwe enfo wona ne da ho no he agro ne koso ho no pepa piato a be ultimate na ho a mepia ma me ni ba bia me de ne kwa buka koto then so amanfo na ebo wo de reform ho enti fo ni chemu ewo kuma se nut hole na de kokko de koso ho no abo se ho aye de holiday no ho na ye di no nti ewi ayi nyina ye ba ho me ho aye kama baba me say de na nkodai o monte faako o mote kote isate ana me kire say ne maame o mutu aba aida ne maame ko han da okote ye ne nya na wudu akọ ana mu ne maame ba han da okote ana ne ma o mo nana no so ba han da wa aida no mo nam tafofo o mo nana no e won tafo mienu amu de nka minia because me papa and me papa ma and we must hear kind of simple isne che me be che mi tire mu dia be ba me pese mu sa de na nkoda nketwe omu kokote de bia ko no ma ba why na ti kote na white omu nana ne tie ija omu maame okay etie ija okay and omu maame no ti de kote okay sa na akoyinti no omutimi ne saa menu an ntafo mienu no etimi ba ahaz omo nana no ngo omo ko school do akọ omo nyina school do akọ omo ko
Okay. It's in there, then, or my pure my ray. And me was a metia some. Makura mi chere na adwuma. Ana wo say, ana me wo fa ba ko no mo sa no pe ya o ma betwem wo. Ye dwuma ho no. Ye kwa no so. Okay. Maybe dem hu o mo. Ho ye we dwuma mo ne. De yako. O ma betwem wo ho no. Ba mi dem hu o mo. Nti asemi ba ya na e frame no. Ai minister no frame no. Ana me o mo ka so ma betwem na me so okay sa de amate. Ti me frame ba me pa ga say da bi. Or from sa into mo mfa nti me menya fast emra hanu say because no fast no mo okay but for now the yen to me for mama just o ma me ba ati say it's last so pan free ya ho so presa no wa free yenya no na ya wa free mom so oba de on class school no mra no say na holiday no wa okay one na holiday ankwada yi book charges bi so one o ma me bro wo no ene kura ye pam wonum fufie o biscuit ho ne ade prince la pa enti wo hra ankura na ka no kura na papa na ma me na ka no kura o mo no ma me ma me ho no me nko ho prince la no e panyina no ya koda oh me chen o chen no to ya wanya be fie sen me fa na so be nya be 26 27 mba oh let's go oh la la oh la la. And the question, another question. Oh, when is no Prince Laninikum, that's right. Crying now or ban. Oh, ban. And Africa home, yes. Oh, Mudamuna mean pet. Say, Omunamian, or Mudia say, okay, you're back on swat train. Because it's a Prince Maya, I'm crying into me release you. Nano call by, I saw my never found a friend to see, I said. On from was so my evidence and Colana Betches or Mammy. Some mammy, the amber. Now, mammy, see no senior ma. Our room school bag, Namujane. Most of mamma quadruma. And the mamma pay. Tenya say a boom, and cranny and crabonny. And you say a boom, you could do fear. Could do fear when you're my hair. Well, my day. Yes, I am for mamma. Big mama. I'm allowing to be Yakalaboni. Because I'm baby out. Almost every day. I didn't see a make us alone. And to see be a man colana ya crabonne. That's right, you did not colano. And to see be a man colana. And my idea. So I'm when you're as I say about Sangas and only time. Yes, a back of Crada. What out? We need time. I can only they can collate. Okay, only time. But now, my palm was on coffee. Almost a monk. And it's one to me, show woman. And it's to me, Shanko, that way, Mama Uncle Da, Ghana, that the future leaders in Ebony. Yeah, Mona Mania, that's why Uncle Day, only a Ghana 50 to me, and show woman, dear. And I say, on another day, on another time, and the question. Mitchell said, why girl Nankasano, dear Jumano? Oh, yeah, no school boy, international school boy. Oh, yeah, day. Minim so a child so I can see. Okay. Minimum idea or no hot party or minimum come. Say separate way. My honor also mamma. Okay, mamma call man so chira wa dwen. Me person wo de wa dwen chira ba. Aba no say ya yenye den. Abatan yenye den. Na ye may yetimi aboa wonum. Teenage pregnancy are rampant all over. 12, 13, 14. You are recording a lot of cases. Minimum nyaya dance for e wo fidua mu ha. Emma me ye women advocating ti. Me gina na me kasa mama na me demo ma. Me mane ha wo. Fisa we etiasa anya se enkuta ma wo. Nkwada wo echi. Ene holiday. Ye sore ye nye neba.
Niama na de fie me nse chi nyina adwidwi nam si wo no. Aniama ma ye ni mpabo amahoro pam de abetra no. Ese easy. Ese batan ye da fom. Me ba o man so yenya dai. 03220835818283. Wadwen kire ewo komo ye ne ye de yi hu. Ede ne be ye betimi aboa batan. Ma yetimi ama ye ni akoye ma ho. Kire wadwen titiri ye ne enkodai asemi ya be hu. Ye hwese obi aba ho man so. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, me da futi be dia fresi. Pastor Mike ni o man kanso. Bra Mike yanko. Ma me kakra metima kan say yo mayo yewu mi ni ekoi ba nyina yewu hia asema. So ko so hi situation na ewu mu na papa no ne ma me na jan. Enti ma me no so struggle for kwan go fa so be hwe nkura. Enti ba sa ma wonya time e ma nkura ne me na ni nkonkura no ho. Ene na akofa sa de wi nya. Ba sa na nkura so so for man because said o mu wo fa yi ti wa wo ka sesi ma ni na na te ha enti mutumi ko ha nti so fi so hu o mu a na adwen ye ne se o mu ko o mu na na ne ho ana so otumi ko o madam fu bi otumi ko kodi agro nti sa na akoba nti ehia na amasa no mani nyina aba nti wu bana edin wo man na ngata bi ye mpani vo no mo ma ye hu kwan ya ye fa so nti obi a ho kire no ene na ko fa sa problem we nyina aba that city Sunday say na etu anya ntwa internet abata nya bewe ma. Okay, hello. Oh me ma he. Eja ofapata. Oh me ma so mo ko fiase no tan coach. Oh me ma mini kam mo no abedwafo abaso. Eni entity fa na futuo a mode ma ahwefo ni atiefo. Na afutuo na mede ma ye maami binom. Sebi u kan se me na me de pa. Enye se wawo, enya wo ni awo. Se wawo no watete wo ba. Ama wo ba so abehwe wo na edu mothers da baba discuss afọ abehwe onsem eno ni awo no ena wo yo ba tan so a yesre kai bibia no atama ba akola pu akola wo ba nchen kura no na wo jojo no eye sa akola na ni nkafie yehwe miami nuanom taafo yo ma ba bedi hoyi ka efie juwa mi didi se ke nuam no wo mma wo de ko tifi na ko TV na wo no aduane amomo adi eye me de se abusuafo aba na emom omamene se wo ba de a tene wo kan no ya adwen yentwe omame no ansa na yenia bene a obai wo decide se kola no yenko mo ane de akola na ma na emom maame na ma de be de se ye be wizi akola na ma papa no me da so wo no so me da say hello no afun pacho wudi baby afrefi your friend because I said the because oh Fred yanko the dia na ye kasen kola no almost short almost abone but yeah we for so come me am kasi ye PTA can DA Methodist word manka sen kola ni bi wo a omo ma me 4 o'clock eko da omo mja o sika o no ma bala best no ma best no ma ta chiri best one there ya ma me anja is o fi apudu ba pana se o ku ye na bibi ko tu o kwan ma be blame tani ana we blame ma awfo no so sometimes yes the custom thing ya man ya man ni ko ya man ho yes a emwa yo ta de we ya complainer ebia na mama ye o chori ana kama kama wani an konkola no bo ese waja ho ebia na ko bi na ko man ko papa ensema abi an go so mo hen yan tu e ho na mbo e Jo medase epa ene eya fofida enu ti misrewo se kaka no miensa ebo na wenhu ye wadum TV na ene Farmers Days edition or bra edition de ye de ebra wuni efotu a ye de ma na ye fia danti ye ka kirewo mi pesika hwe me ma mi kodi pa mi koye maso na be ko beba na wo ba ni ho a eya sem wa bregu kra na nunsu mpo no nyakobo bebi sankodan ni moja afri wonti wo ye bata ya nya adwuma bia na obetimi aye bie
we about ya uko yezi makakra uko oni abehwe makakra especially single mothers bana nka ho kra de ne na wasem mobo inti we about ya set up unya ready amenwo me de meti agajo unya ready a enwo na wo enwane nko ba bia any point in time we betimi awo nanso sa wo ba no bi di ate wani na hwe wo ba no ma wani nko ma ho na wonum ene ye dachi yeda mo sepa ne modaje ne mo ne din atena abedu samre meeting e de Ohemaa Benewaa from Ohemaa B back up me se me nko na me de sa na maje wo so na ko bon che nkwa juwada ye baba ne abesom mo sompa ye mama happy farmers holiday yeda mo se ye to aso wa ha ekosise no nsa be ba pam me nsa nkwa homa no so bie mo na me fa me calls no bi nka ho hello Nanaima. Enough fooding, baby, of Refi. Nanaima, how do we go? Oh, me, Baba. Nanaima, how do we go, Papa? Because some of the kids to buy, and Nanaima, how do we catch 3.5? It's true. Yeah, Baba, when I go to because we go to Canada, and you go to 32 gates in an affair. Nanaima, also, is a mia. Yes, what's a mia? This summer, I will go and a gentleman or any Concolano. Also, I will go to her. You don't even say the panel, it's one who are calling to me, Jalia. And not in your hand, I call to me, Jalia, or no to me, the big Janity. I say, you jack one life for money to send you. I say, I call in here, I'm not going to put me up on the block. Yes, now for Ocolano, we need to be black, or we need it. And I'm a major. I don't want to be an agent, or baby on your mind. We may judge Moko. Maybe my mamma near four. It's not a member of the million. I don't remember, we are my trouble, Mobile, and son of Mimoko baby, as I'm a Mako baby. By Boy, and a papa, the Jancolano with you. Jancolano to Jancolano, Papa, and yes, I will follow. Jancolano Bacomosa, I was almost Jancolani, Jancolano Modati, and Yakama, that I say. Yes, so yeah, that's say hello. 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 Pacho, would you baby of Refi? Ohemaa B. Pacho, good afternoon. Good afternoon, Papa. Ohemaa Pacho, Kaka, can say, and yes, naive, and Kranum. At the say, if you are open up warm pan, come from my men of Pano. If you are after, it's a crowd. Mamma, lady, my for a good fee. Now, what not complete busy, Ohemaa to Chimasaka, and you never say, be now born Pananka, think a mammy, Jar, Panama, or more, other thing, Comedy, a plan of what, and yes, no, a plano, and plano, if you are sick to on the country, say, what in your Bahono, Madame, as you say, I pay Madame Nino. So almost sorry now. I am strong one. When or meet my kind of. And so yeah, that's say hello, Kafra. Hello. Hello, Mama. Me da foodie, baby, a Refi. No, prove your point. Yeah. Mamma said that the engine of the was no more than a chair corrected the money. What some anti-mamma, father or a teacher, Nampa. A teacher, any part, and that's one banner, almost the same, and somebody there, you don't know much. Well, young question, hello. But this year, Obi. I'm on design. And also, but it's really a Mr. Gat to watch and the Crony. Mama Biggie, and my good name evangelist. And the book cram name, and Ram say, Nebufuno, you won't do. Because Nhyira FM. We need to book on Fanchemi. Now, it told to be our who says, and I do you know. And they shot to the Mr. Nhyira because I'm quick cram name of Fanchemadaroma. Right. That's the Nhyira. Okay, let's say Chopanang. Bye. I'm February. Hello? Hello. Foodie, baby, I'm afraid of you. Papa Taylor, I saw you. Oh. The master of Libri, oh, Medina Moody.
ade mi kan say awu say nde awufo aba no e wo mo na ekiti nkurase enti awufo timija nkura no ekwa bia sandbox to mo ise si atan nyina ko ye kroketi ndizade na ebiti wo mo no sede ono osu a na ma me no timija wo mo ko bia agro bia sandba no nti ono nso ne ma no afa no saa say o yesu akura na wo kurase timichina ko eba ne de enti saa o yo mo fa ma ento mo adwene mo saa se wo jaja wo mba o saa kwan do se de e ma me no papa no eja wo mo akurase na etimi ko ba na se enti saa bi enti se o mo ni akonkora no ho a mo ma ni akonkora no ho se ba boni for aba that's it. Yo, yes, so yeah, that's say hello. Me mama. Hey, original Bakope. Asubienka nanka mama bigi. Any mama go ne evangelist the grab say Bebram. Enka won super. We are contractor one. Masumu kuchu su kuma die. And then see any ties to be so for quarter near champ of Rofia. But to see Kegu open your brakuchi. Minkia me boss. Padis Royal Hotel, our champ. Obiatu ha, some cigar. Oh, man, is the other boy, the best of Pukuseku. They are who she be free. I want to market you on Vermont National. Open one month. We are part of the if you are double giant, why you do Madam Wina? And if you are saying so more point here, you are the pedia. Nigeria make candy jam. Ufabo Josepa. Oh, yeah, do papa. And open one of Biggie. Fakutuati will feed. Ohemaa Benewaa. Ujuba de I be going to say a fruit near this year. A mountain this year, you. My mean, since I said a portrait and could be a menu with fear. Almost 2 years. This is a fetch your sister. A buono. Some of my municipal quack and be also so chaddy. I never crowd manta for. Sabia, I do see no because chaddy. I don't know if you Bible crack of once. You must give me a bounce or bomb fan and trasses. And no be a by any cocoa. Our idea of who bet me bear mega. And money be Beman or Yow. No, they change that. And then Krausma. Oh, my said, you are the above, you never be a better chiacon. Osano, one Trenanco, yeah, what can go in a my way. I'm tough to a man. Oh, steady. And carry the other station. Only a Maya no mean no car. I see, I don't know to be my butuno. What do against the second escrow, my boat that? While fat no the Shankola. See a best say. Ohemaa Benewaa. Omo many bar, any papa the bar. Mo think we show me say na and more dancing. But that's it. Okay, yes, so yeah, that's it. Memfa holiday ninti me fa kakra so what doing and say hello what very no very asu yega wade council orujele gilia oroba kwata yo boy o bay nanka wate ba ko na ga de ko wo fa tampo abu hawi me fa kakra me kan se me busa mo se ejim kolai wo mo timi eso tv afa remote eso tv oh kafra all right me family no be so na yanko hello good afternoon me don for patrol with you baby afraid me dia no sire nyo do me wo yo ma se oh papa yanko mbani bi wo ha ayana udi o makia because ye hu be man bi wo ha o mo ya de sene mbani wo nkola ha me se ba na me baba ko kura ni ho ba bia makini akobia me be fa me yanko fo no se su na si wan oni ho a moto me ko hehe no na mbani bi ni sa na ye friend say ai silinfona na mo kan me ya se mawure mantima wurem ase o mantima kire ma se ni se kama papa no wuye no o se silinfona sei o obi wu a o ko wara oba no oba ka obusia ho ni kunu wu a otifie ho ye mfa nsan ko se busia ana se o suma kwala te won ko kan kire oba no because oba no wo oba no tikate so o ba suma kwala te won ko kan kire oba no papa mo se o mo ba no kuna firi ano no enti dana mo se mo de sa ko se no mo de kusa ko se o mo na ya te mo wure de telephone wa de wa he ni ya o ba ka kia no kakra ye ko sia yi because oba no o ka ebusie no ho nti wo war na awofie ni kunu wu ya o ti kunu ni ken ye de kunu ko ra o te wo enti sa na tie ni ba se
Okay, young question. Hello. Hello. For Pacho D baby or casa free. Okay, yeah. Offer phobia BM. Mamen conkai comments a hodoa buy YouTube na me we comfort ye boa was say hi then I simply D ebeje so simply D4 okay. Fellas Kobna osinko day aso mo yenko na boni o. Okay. Simply D4 was it or say but I be any all right to say we vampire boni abepam ne free debi eni say yes about time there would ye abotre comfort ye boy see ye about time man be a mobo pa okay I o mami abade ani e womra big mama papa wo de wo okay ombehwe amo abetena se na de ho no yakasa ebusia fei na Magdalene Odro senior any junior wonu mame aba bedru enunti yeba amana tena se na fei yebisa de ko make a comment no yaw James wase na se won papa kwa owon fa ankuma Joseph wase mo de mum yentwe mama me mransa na de wo no yaka edi atwa so okay Frederick Duku yakalumba nyum no silumba nyum ni be a poison Steven to 4 wase Ohemaa Benewaa wo penta 4 meti me am before free me bagana Philadelphia USA mate oh body kuta wo se ba cha me ana se wo define na cha me okay Patience Adams also Ohemaa be me yada wo cha say me yada papa Yankopo Nhyira wo ne wabusua nyina Patience korona no so Ohemaa meto mota mawo metime nya momo number na mebisa sa de ata bibisa wan fa momo number de me de na holiday ti ba me fa ma why mpacho so wo bisa momo number de ya me de be ma mesre wo we me de 0543 785613 obi na ebisa wo se o che o tomato ni pizza ma me 0543 785613 Patience Adams number na ma wo no edi e ba ya married to bi no eto ma tomato ni bia ma bedwafo Priscilla ati say ba cho kasa kasa na mai he Magdalene Dabi big mo anya ne wono me so mo confirm me so ma me no ana Magdalene Tewani Dabi also tinene never say Penny Magdalene o ma me ni ayo ma me na Priscilla o ko en fa na nkole o mo rai beba to we nemu wo fi ma ko ba bia ntimi sori anopa na me say midi kan wo hye o mu school empaboa ne o mo bag se de bia nyam bo china memre tima wo so kula wie e ko efie ne chiwa kwa hata ko me dware o mo kula wie am se me ko hata bags na ba na me ba obepa adwan nyam mo tima ko hata kwa ba be sen sa ta na be 8 something na 8 pa to na pa ho kakra ti ujidi mama no so se wono mba ne be woni pulu na no pa 6 oh me ba cho de bi sa ta me no kula de no mo afi kula no be dware mo okay nti wo sorry dware wo mo me ba cho an siesie o mo me ba cho na wo ko sinema me ba cho na me wo sho mo empaboa na mo school bag na me se me ko hata ba ma be pa aduane amwo mo okay ti me ba cho em so emu wo na mo hwe ma me e ko awonten no e ko hata bag no ti me ba me wi aduane no kwa me from ti mpo na me so mo inside o mada me from mo anyi so ntimi ru inside ne hu so mu nuam sa ne nkwa wo mo kwan to madam fo ba ko a mo no mu di aglo wona me de ma hadin bu se o we ne em se o hom no mo ko ti ba to me to na me tie se obi frem se nkwa na ba bipie wa ba me wo mo ka na me se bi o mo boa na dada no 8 anopa 8 a ba yo mo ni wo efforts be na make you ko en fa na wona ma na hwe o ma na woni mba bi o mo Pepa cho de be na me ka say le binim so mo akra no mo ni di agro no akra de hia abaye bi o e mantem wo no mo etinka wo twen breben ansa no maba Pepa cho no binim so o mo abeba because o mo ko no mo ko di agro a e kom do o ma no maba Priscilla binim say o mbeba
Priscilla me your banti ma men kama dwenkyere wate yenya nkoda sa oti ase yenya maya se wonu mu kokodi agoro ne komde won beba nka oba ye no muni ho na ayam hye hey Magdalene no ma fine ene holiday die to so mienu ewiase ayehu sese yi ankasa wo makura wo fie na wo dem no mo abonti kwa sese wo ma waso eben ho fise nkola na bi ne de o mo seti wonum traps aya wa be fra wo mu bedi agro no otwetwe wo mo ko twetwe wo mo ko ubi wansa ka mu sudu awe ne de o mo ko ti Priscilla e wo de entwe ye e wa so mate ana wo mo si wo mu di tofia no wabo wonum biscuit kura no mberi anu wabo wo mu enum ne ade batan de se wo a ewom etia ye tia nkoda tete wonum nanso bro de ye mfa tete akoda na hwan ti na wo to biscuit ne tofia ne ba asa wo ba ye no obi ka so beto mo tamam chama me cool down ko na ka meja pa oni me no o ka se nkola na di nkola so ba mo so no mu ni di o se afei na ko be ye o maduane unia ba mai ese wokura no wunta nya daje ompo skom timbetena ne fitam ba bi owo no timbetena once one be form Priscilla but so the tell say ah eya na me fi me kwa me mantem ade na kwa wo mantem but so me ba around be 6 na kola na post school time ben but so mo pon be 3 to ho na ka wo mo ma didi mo na de aduane si wo mo so mo pon ba de didi but so omo ba sa na jaje sa me ba Priscilla adwuma na we no papa adwuma fofo a ebe bua why ebe mo ma sa ma wo akire what did they make because untimi so nkwan oni o menete it is a 6 ne bebo na o ma pon school 3 na obeba na se o mu ni ho a wo ba bisa hwan oni ma woni se abranti bi o mantem obetimi ateta dada nkwala no erepi wo badwuma ne de I put it to you wo ha se pa adwuma ebe bua wo won sa no adwuma me ba so na me sua adwuma ade adwuma na wo sua na me botri se adwuma be na wo ye ba so me kira ju school na ade kire nko na pon sese no ba so I say me tikem ye pon ye ko ye kusisi nkula no ti me we na 6 ebi ene sadia ade na bia wo kira de do ma wo ma na masu wo na wo ba wo de wa de aba ba so omu fees no anu den do minti naima enye sa wapon wache no ade na ye hwa de bi wa entete ne na enye with on statement o say o rubag no be peduane ma nkola na ide adi ano bai no munni ho nti onu no susu se okọ na danfo bi ho nti nkola efira no pa omuni di ye nti ebesi tad we omoda so omo na nfo a wo obuato yam a wo twen se ekom di omo mbe na so mutaye ya dia wo ho Priscilla nkola nke de omo ko social welfare na woni o makoka ho asemo oye won say ma ye musa ma me say o problem bi ana say mo frani hwem no o problem wa ho dey to me ana say financially won't o hwe nkoda ne ntade hyemu a I don't think say financial o mutire ho what is it there's nothing like financial until then how mami there is there is a problem no the money can no am free no kuma manka there is na on papa we what is your problem ba so on show on papa ne show ti wa na o show mo your problem o wo mafoforo bi kan o mo di adwuma na onya a obetimi aye beboa wo ama wahwe nkodai if only say o pese o be show mo dia because I dey chira adwuma na wo be pon atena bas ma hwe nkrofo ma ade wo mo akodu fie na wo ma eti ba bi 3 good hours before you come home ne dey Jesus enye wo bi kura area ho wo di na ja wo mo so yemfa ma ya kura enya o dabi adwuma ben na obetimi aye a ebeboa wo ma no me ensa no bebo na wo ma no be pon beba no na wo ho a wo be hwe wo mo me time aso on sa no dwuma na ebetimi abo man because we are wo kola no kra no osa they say when you feel 24 oh 24 years and I will ma 9 years
Yentin film ready. I want them 24/9. 14:15. I want them. Me too. Are the China now bet you? Because on this note today, this year the Oko does to sign because the possibility said now you're the Omoma way. China Crumbers are very high. That means this under our care, dear. Just say, yeah, the Oko man will sign Ebi and Obama when you're bound. So, some may, so more year be my post for a mini. This is opportunity platform for you to say something. Mama, bear 5 minutes, sekasa. Then I will bet me a year, Bebuawo. Ama watina fa kuasha woba. Ebi o me pese me ton mo, me pese me ye indomie, me pese me ye we no kwa bebo mama mani akome ma ne ho. Mama over 7 minutes. Want to be ankashe. Because make us say because na school na o chare no. Akatua na ese. Me pese o kwa de meko. Oni bibi aka ho. Oni bibi aka. Okay. What we'll do is Kodani de Bubana confirm say omoya obano. Ye de omo be ma. Ma de oma kofi. And the can say social welfare yakwa adum TV mpanyifo ani ye kire. They will come to us. It yes you be monitor. Timi ma na de kosi ne dwada. Dwene ho. Either say oni school no be kasa say at least by 4 1 hour be there. Obaba kwa ma ba behwe nkoda no na waye waduma say here mention say Bema no yesu otwi aboboya wo de ho kwa de be kan wasem sa wo se frɛ Bema no so say irresponsible mother na wa be gina yelim ti ye ni kan ka ni etwam de kwa father no so a ye hwe so no ne time ne be ye adwuma na fe father no so no answer ye nya ne number no ba no so mfa Bema bi amra nti so person e ka bi ma no there then we go that way but for now de ye gina man koda no eti any school authorities ne nkasa na a check by 4 dear na wo fie nkoda ko school be dia go ka obe na ne ho fi e koma de no na 6 afi na oba presi why eti any school ne nkasa na ma memoaye by Monday na me hwe Monday time a obetimi e di akofie apon why abeja for your pon any holiday 1 more minute obi anka bi na yenko oyi ma de di kan ye beda ma mi ase urade nhyira no if se maami ya mfa nkwale ya na no kwa na maami ka bibi kire maami be se nyo no anka wo men ko mkodwe so ansimpa so we de medawase wani diem se hu enkwale ya wani ama wo mo na utumi de wo mo ba mpanyufo ani maami Yankopɔn nhyira wo no onye okese pa na was mama Yankopɔn nhyira wai nhyira no pa be ma kasa ne enko enti se de no ma no gusu ya mama nyame nhyira no se wo de nkola no ba bibie be se bia nyame asem ebi anka amase ya Priscilla ne ho ma ne ho so se mi ogide se female kro no so na dwene mu a wo se wo ma na dwene ye adwuma yeah na wo hwe nkola na bi se nkola we ye ka se ya de sika na eto anka wonya bi ntoda nti wo se wo yire wo ho na wo bo ho modi bia se bi se utu wo betumi adokokofo actually waja pade ani eno na Awurade de adom wo manu da sumuna so ebi kwa na ebi nkola ne bia mabie manu da sumuna so ayi asem ka nti nkola wo yi ajapade kase pa wo hima me na me sha kakra na me sha asese me wo no na me no amoto wo magazine mo no sume na mo no ansa na me de aba ma me madi to da me che da kuna me fi ru afem se maame edi adwuma na wo ya wo mai pro school ba no mo ne na masa me se mama me no amoto no se fre kuruma o fre me kuno se crash wo nya set mo ani ko bo wo ba no mo ni ko ba e ho ne ho ba ye ho so ene hwe de nyame aye na obi nim se nyame kwa betima be yesi ade bi ho obi bo wa beti a na wo ba ho so nti Priscilla ni ye mu ni nyina ye pe se nkwala no o mo da se be da chi nti ni bo ho so e se wo ho den nyame beboa evangelist kakaka na ma aja piao
Nhyira. Amen. Now my dear Tieni. You know your friend Princella. Onya mother. En kind of Princella. Papa Princella. One tia nka wanye so. What the Princella? What you say Princella? No. Princella. Friend no tia say. Yo. So you don't have problem with me. It's okay. Onya mother. Yes. Onya mother. Yes. Sure. So cancer be man no ya akola we ya me nyintum da. Tie. Anopa no opie ko ba bi. Mami ka se mi kire wo sese e ma bi se timi de be ma ba ye ha ye de ye ma ye sia bebre wa ha awade no problem ba ma na se emprantwe ne ya wo na problem ba mu a e ma ne timi sori gina me je me ba ye de be ba ha ya je ama mo ama ko ya no so wa sa de aba se enkola ne ye timi ye de min ka se be ma no ebia be ma betime take responsibility on ma ho ahwe mo e ma ma de bi hwe ma chem e ma ne bi o ana wa so na do wa ko na ba ho o da fa nkola wo hu ye de Oh boy. o ti ma se enti o wo bi kura ha fa fo wo ha ti wo de enti naima de ti nyina ne se e ma na bi nyam moda ebi they don't belong to home, they belong to the street. Ebi so they don't belong to get a children or a daughter. They don't get nyame manaba. Enti polanta 40 say me kura de nan kam se me enche yemfa no anwai na woni ba ma ati no asola no pa statement ma me bi me pa say omu sola no pa no na me ro bag na ba no me no nim say omu nkodi agwe kom de omu ombe ba ko si se ade ba tin kola we kom ne wo mu ti kofie e kom de omu ombe de ombe ba ama bi yesa oba ko se oba be binti be man black won se ba sa se be man he oba no oba binti black ya de kola no ma so mu ntimi o de man Jordan ati e man me hu no no e mo bo nti no o mo bo ni age na ni ma no o ye mo bo so de me hu ni sa onya matured sa de e kana enti wo hwe nkora age na hwe time de wo mo ne ade a e nyoma bebre enti na this time then say was said the can you hwe ne boaboa such a man no ne mo tutorials kakra na motimi di sua nyoma bi na de ema make nyanse we enya ono nko a bebre ekoso enti na obi a wotie ye bia mfa Priscilla semi enye sua de kese pa se sabi wo mai omo anko ankohia good Samaritan we ya ne nka bia maami sabi onye ni papa oyo omo asabi akoto omo trap man ka na mai bi kura ho omo bi na oda na afi wo yam hyehyew enu ti obi a wotie bia asasem wo ba bia wo fo se wo an wa chema wo di na bre na na fatwe emofra no sanse wo mo awrade bebu sa wo mo ho asem wo wo okay Ohemaa nyame ni mu na minim se Priscilla na ni afika kra be 40 ko but ni pahwe na fo do maybe yan consider no maybe so say me say na bre you say ase onu an na ahwe nkola na besi sabre sikasem so ayedi ntina mama no enne memene da kwasi ada adwuada ondwene ho ade kire na oni school ne nkasa so peso ye adwuma nkoda ne nti ntafo de oyo no mo a we'll see how to go about it what I say the fact also ni boy ne nkwante no maboa why but oh boy dear come boy ni okay yo enti abusua ene ha ena yedemo ebesi ensem sisi nanso obradwumade die wonim se eba de den kra na results no yede the good one ebeba at long last ye hu enkoda no emaame ma wachiremu eba no se ya na aye pii nanso yegusu ade afutuo ma abatan se wo mane wajapade wo ma eya chede nyankopon de ama wo na wo expect say wo be ye wo mu yie enfom so ba obebisa wo enti amwani nkoma ho na wo ye ma obaje wo nsem na wo petre ma asan bi ko san no ana so so ko hia mane a ewo wo ni wo nyankopon entem midin e de Ohemaa Benewaa wo frame Ohemaa bi a meje wo so ena wo di wa woda e ma happy birthday what's nyankopon wo nhyiraw nanso
Edia wodo bia beka me nsa wa ha beauty ena ye beauty na woda ye ma happy birthday we free ma me Auntie Mercy was say ye wish you happy birthday mano sanso na Agnes Odro your friend was sister Efua United States of America and they were big mama say what do you see me so say me wish you happy birthday manopa na odo ye birthday way call at the class Peter class P Peter on one me designs me flyers me bibia and your birthday me wish you happy birthday nyankopon won shira wo mame pa na wenye wo kese mamenti class Peter Yema happy birthday. Yada masipi ene madaje ene holiday muni atsena ama no aye fair. Juada yesra mwada mumra ma ye ni dwuma no emume koso aka o se nshabo do pono no ye bia di ato ho kakra bia enswa wo de ba ye beje number no eye 0550 068822 fabiribitu so na unso beje nshira no bi na enko Sabre dear Egatondia no kabi enunti yewia ene holiday aze and then no big man the mewa uti live band waka I won from him tiefo nyina te se ode mebeko akwakotie live band meda wase bebre se watimi aye wo ba adoye sei se ne holiday wo so de mebeko live band asenya kopon sha there be me kotie nyum why not I like my children. Come na me de kasa. Enya una na uti a wo ka kire me say wo de mbeko yi. You want it? I do work out my nyina ya say. Wo na wo say, wo ma me me. Hey. Ilele. Wo de ma pie da na me say. Hey. Enti ene me. Aya ton ade no so ya fo. Ton ade. Ton na wan ton a wo be ma ka bia kan ho ton ne fo. Is there any holiday? Na dey om say we pon say so tun we are better talk. So physical money and put me do wrap to say. For me send jam in a minute in Sabakandia and then one half cent. Yeah, Ebushanfo, we didn't did an akuma patchlewa one. They recommended tap send that mama. And that's our for also for baby. Now you're basa. Our rating so yeah. Our year A1 into a piano road do tap send. That all says you can find tap. You're going to do with Shrek Amansan. You're going to do with Gala for say. You are going to near this coffee in here. May and friend for the VR, you know, tap at the movie. Tap send in this street. The tap with the one echo. Tap and one in a piano. Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti misle Ghana nyina. Mo fa Nhyira so na mo mboae na me mbenyi nya panyimpa. Na nya me behia mo. Brunya sadru biemu. Ye mofrei ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra wo sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me ati asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketwa bi ensua. Namba wo beti me de afa so ne 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de wo de no afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mofrei wonu mu dan me ne umienu sa fein so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba befa number we so na obefrei yesi 03220835570 ofrei ne a bia wo bia ye beba befa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrei afunumu. Reverend Oscar Christian Amua
Anglican Bishop wa mehwe Kumasi Diocese so Nhyira abodo afiso so ebrana so omo achiro mo yekeken no ebi hia sika ebi hia aduane ebi hia ntare hia ntomani ade na yebesere se o betu anamo ne obetime nya bia no afa Nhyira abodo program so no fa so na koboa PCS ni eye Nhyira abodo abusia Bible say the ohumoboni mobo no ode fam awurade yibima fabra ne beboa wonfa bi maya PCS ekotosero se fa de bra na awurade ma won Nhyira no aye bebi obi down kitwa bi nsa eye 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye Clement eyisa apia Brenye kame ho na yenhye mofrei afunumo. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. This festive season, turn up the excitement with Orange December in Takrade, Kanketi Bonva stores in partnership with the multimedia group and Jaguar Creative Studios. Thinking of the best ultimate stress-free fun-filled Christmas shouldn't be a worry at all, because Bonva stores have got you covered. From transportation, guided tours, accommodation, food, pure entertainment, and so much more in our Orange December experience. The date is from Wednesday, December 24th to Sunday, December 28th, 2025. It's time to pack up to savor the beautiful Takrade bliss and unforgettable carnival. The Orange December package includes a round trip from Kumasi, Accra to Takrade in safe, comfortable buses, 3-night luxurious accommodation, carnival access fees and guided group participation, full day of fun activities at Busia Beach, Orange December welcome kit, and so much more. This amazing package is available for corporate institutions, individuals, clubs, couples, families, and so you don't need to miss out. For our friends in the diaspora who would love an extended Orange December experience, a special 7 to 14 days package with loaded benefits across Ghana awaits you. Visit bonvastores.com or the official Orange December booking site, orangedec.bonvastores.com. Reserve your slot today by calling 053-109-0068 or WhatsApp us on 053-108-5235. Locate Bonva Stores behind the Odotoglu Rock Bank near the Victory Baptist Church, Ehija Tech Junction. Follow Bonva Stores on all social media platforms. Orange December, your best Christmas experience. Bonva Stores, the joy of tourism. Medi di prosper. My mama papa na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mofa Nhyira so na momboae na membenyi nya panyimpa. Na nya mebehyiam. Brunya sadru biemu. Ye mofrei, ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no, o de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketo bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi eno afa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mofrei wonu mu dan me ni umienu sa afei so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrei yesi 03220835570 wo frei ne a bia wo bia ye beba be fa de ekuta wo brenye kame ho na ye nhye mofrei afunumo
And I say, Moya Fankasa. No, Pierre. Say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and this is you. I'm always what if you want take your free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Lawson Locke, Mister. Losing the layman capsule. What your bem? Moya Nana. Losing law care Mister. Lawson delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A man made if you do what they cronkwan and a law care mixture. So a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adjatumu se eye. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame Master Amwa, Naso Amwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yen Hana is spray car, airbody waste, spray car. Inside landing, kama. Okabi Ruhani spray car, kama pa, Yeneguma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me poor me hono. We are man who large salary ho saf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na na ye de adwuma no. Ya nyame adwuma we are seeing near mesesa no. That one ebe we are seeing na no. Na what ye nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti. Nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 ba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. But that am na fie e mo odin. Ti na me na madom so ma me wo fa kopi amona no. Ana o me dem beto adwuma mu am be sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wa anya maburo. O beto afidie ma be bi shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nyame adoma e ti ma ba be adwuma ne kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia obo mpaye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma me sabe bie company we kesese dinye se ahase no ana ti me boyezi machine a edi twafela ti adwuma ne ba won se fe panel de yensan ko an na twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu for plus 1 no na se what ma sound de car nti bibia dry no ti ma aja ko she wo vinu aye challenges you woman say on say adie bia obehase bia no mfa ne easy the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadu asa na nipa makoma bi si bibi enti na emani die kese se be se mpa bruche kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na Ewurade adom paibwa na Ewurade nyansem no nimdie no obi kwa ma me a ene metima nya machine a me yankasa me hu se metimi de ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe no akasa no
Your machine so using Premium. The whole machine be anywhere to your machine way. A quality machine. Just all the care we have now there. We are a kama. But you can't be piano. Because he is fabricating a I want to say, it may be when and then so. Customers in do or bar. Or some media me penisia. Sinimu. Edumani here 1 year, my papa, ye dear Dumano. Paint papa. Your first class and your second class. Into which cinema, other ones now Canada, make out to send them into me. And to make sure my own say, car we paint to see in the bit my day. Aye. It may work much for no cry, no face about hard, met this right there. I must say, bad money quality, no qua, it's my bad because your casting will open here. Can't enter me show on some crown. I was thinking it me about 7 years for 8 years. But we open the car 1 year pepe, not can I pass. A private boy, no car for no. No matter my own night, it's me. But the implication I mean, you may end a hano, you do more another canopy. You bit my galantiamo, actually, to say, admire man when you be NC. Oba, time was a can, a 2 weeks here, 2 weeks no, over banner, I ready. A 1 month, 1 month over banner can I do. Oba, come to me, can say, or can I 2 weeks? Maybe can I be a 1 week in a year, my first before car. It didn't occur, a way man I ate. Until more will be a man in your program. Ye ha dwuma ne de ye nya dwuma fete bia ye dwuma wow de kwa e sa de dwuma wo fe de every enye spray ye oka bu a ka bia beba na so bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de aba be dwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ye ha ne ye dwuma ne bia ye sa polish car no when you can be say was a car no makana yede e kama na so do kan be kono na say e din ko mi dia papa obi na e de car no ko koshim no obi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obo ayen say san stro freighter yen san form freighter yen san chemu freighter ya ha no every 2 weeks bia ye san freighters na e wo machines no say fin bia me to car no so nti obi you car no be pie no na car na ye kama it's in the may you money sonko wahano. It's a money pen be the aduma free Brono Sony, Mantemoni, touching my and crying. A bit me friends and me found a car one time. And no upon a man was Mahano Muhuya over Yagman, 18 years a boy. Yakurana is piano. Opinion say, oh, ya carry, and that's a home for to go on 1 in it. Upon say, Maji or Juma, maybe I made you say 10,000. Na mi spray can we na mi yika ni pe na mi hu photo ho me sa sande can ayen foforo I say mama carry right aba because I say obi a oye no kwafo na say woni mo adwuma na ni su bia na say oye professor bia no I was say adwuma na wo ye no e mo obi me kire wo say aha anyi na say ha yisi wo say wo quality ho na nipa ne be fa kana na nipa ne ba no na ni jika no ma me so makoma e to me yem me so me ni jipa mo say adwuma na ye no etima kakra mede tu ye mano ene mofra mo abesu adwuma wo bi no a ekone se omuni abotre ne twen a ye de adwuma so the gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwakotra wo bi mu no me prepare makwakotra wo bi mu no ato paint bia no de adwuma enti ye mo ama nipa bi we hye o ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble and this animal in Nhyira. Yeah, because me started adwuma we almost 26 years in Nyamiama met me be adwuma we. And I say enough for. Tell me this can you ble chia? Come to me be adwuma. Ti me tun kola nyina afo say, "Wo su adwuma to wo asesu adwuma ne ye." Su adwuma ne hu. Na pon ho ma master. Ne nhyira bi efiri master ne num ba obi an. Wo nhyira wo. Na ma ne kum dia. Me master nhyira me. Me pon me ho no. Me som no. Na ma ne nhyira me. And I'm posted at my name. I made my bedroom pension. Many who are doing pa me person me when say the next year to next 5 years going there. And you from conform baby what you here. A man for training school na ba. I'm a man for ababi senior and Sanujuma. Because you're the stretching, you're the air conditioning, you're the fitting shop, you're the sunny many na bebem. I'm obi bi at my bed man. I'm a PMC ISO. I'm more with mobile service enterprise to American for Mabla, not what Mabaha, when in Viasida. And you say being Kundia, I'm a Busian, Yajumano,
nkɔla no yɛ adwuma hɔ nyinaa ama automoba ayɛ nhyira occasion yɛ apem so first junction emena na eba udru filling station hɔ no a fo ne hwɛ dodu akɔkɔ ano so obeduru hɔ no first junction hɔ no wofi dodu akɔ so ba utra nsuo mo bu nsuo bu ha obeduru na somebody so si hɔ no ana wofi tech so na eba obo yɛ PS na amo automoba ebeyi company ni di no baby a wo se obebia direction do obeba number no yɛ 0244 465764 0269 428204. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Abusiafo mu nia ba modye nyina PSC estanie eye nhyira abodo abusia Bible say de ohumo broni mobo no ode fam awurade yibima fabra ne beboa na onko ne saa kwa de obeyidi bema no awurade betre wa hyem bema wo de akyen saa ye kwaso ane yanda wona nyame na won so ayi bia ba no so ye da mo ase wonfa bi maaya PSC ekoto sero se fa de bra na awurade ma won hyira no aye bebi obi down entibra nefa sedie e show mafunu ma bigidi se obeye nyame hyira wo Brenye kame hu na yenshe mofrei afunu Practically proving that Robert Okran is not the biological father of Isaac Kofi Ban Okran. The probability of Robert Okran being the biological father of Josephine Okran is greater than 99.9999%. Therefore, it is practically proven that Robert Okran is the biological father of Josephine Okran. Robert Okran is excluded from being the biological father of Emmanuela Owusua Okran. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child, Emmanuela Owusua.